Yeda also ni asase wura twedi ampo ya wase Obambo odinam doba Nazarene mezi asoma na to yasomdwe madofo no mo somfo apostle ko adman neso meni mu ade ahyemu ye be che oba ade twedi ampo ya wenasem mesira mu don mu fo aso femme ne enchen sempa no enkwage sam na ba wo fie omo ade nya wadom na wo chefe wo mu ade beboa mo nya dankwa no onfa ndom amen ye mo oba ade ne samna ne enfa sempa ne mra Obrenkan semadu katawire bo nyankrompon twedi ampon yi opam kotokro bo agese ajabre otibrekese shahenche nyankrompon twedi ampan tumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hini kataban ye nyankrompon twedi ampan yi menkwa mi nyankrompon asidewura na ase ansa moso ansa me da wase One twen ba atwetwebu awoda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu chemtechia wocha akochemcha akobremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakochemtechia yeda wabremu epiafo amensisi tata jijifo awodi anamo sisi yejiji yentata Onante funante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutware asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komu yi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade obade nyame kese Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah yedo obade ya wase wo mobro nwun ya do ya wode adom yemfum so ne mrato nyina wonkum so de ayeyi nka wote asefo ya wene doba mizeya ne dum ne ngosra mfa ne wonkronko so megu yenso na ma yenti ase ye betimi di atena asamase ansa na wasania abese wi asa na so bato ne safre yen ya enya kuntapebu ache no odomfo ne hu yamabo amen adofo no mo so mfa apostle ko adman enen sempa me de ba topic ni ti hayi ti topic ni ye adwamambomu nsunsuanso adwamambomu nsunsuanso wow semisu adwamambomu nsunsuanso hallelujah amen abovunum yake adwamambomu nsunsuanso a enam pese ye baba niemem na twokonkon ma adofo ti twokonkon na se agebe nti ni wonyankopon si wonipa kwan wa adwamambom ewo nsunsuanso no kure etisi ya nina di mo bi antiase a na me na me de me ho na maba adwaman afuo bi ho sai da bi wontimi mbɔ mfa ho ni da bi wontimi mbɔ na me ba mo nsunsuanso awom da wankasa osisi a obewu sampa ewo nsunsuanso ampa obade hu yamabo omantiase mra adofo mu ade ba ko pɛ ye wo wiase nyina ye nya pɛ yes tiaye papa ye wo wiase nyina ye nya pɛ enti wo nyankopɔn di bibi to me nu mienu trim se de ba ni enkoto musuo ni dan esane ni yes eti Bible no Bible be di kaka asem bi akira wo with the book of Proverbs chapter 2 verses number 1 read the Bible
Proverbs chapter 2. My Bible nkasa. Me part of verse number 1. Yeti oba de asem. Ose be nkasa. Ose me ba. Se wotie me nsam. Se wotie me nsam. Na wo de me mmana nsam sie wo nkyɛn. Na wo de Onyankopɔn mmana nsam sie hifa. Wo nkyɛn. Wo de sie wo nkyɛn. Yes. Se obɛyɛ aso atie nyansa. Na obɛyɛ aso atie asɛm pa oba ade Nyankopɔn ya wɔnam apostle akwadma so de ma wiase no a. Na wakom wakoma man tiase. Na wakoma man tiase asɛm na me de ba no a. Ani se wo so frɛ hunu mu. Ani se wo so frɛ hunu mu a. Na wo ma one so frɛ tiase. Na wo ma one so frɛ tiase a. Se wo hwɛ na kyiri kwan se dwetɛ. Wo ade Nyankopɔn se papa kyerɛ me ko obɛkyerɛ wo kwan. Na wo bɔre hwehwɛ se akorade hinta. Wo hwehwɛ hunu mu a sa akorade a obɛbɔ mo anhwɛ hunu mu. Na be hu wurade suro. Na be hunu wo twɛ di ampɔ tiase fo ya woni suro. Na wo hunu Nyankopɔn hu nimdeɛ. Na hunu Nyankopɔn hu dan nimdeɛ. Anafonum adwamambɔ. Munsunsuanso. Unnim ati aye. Enye bɔ na wabɔ no o. Dabi. Adwaman no. Ne bonko adwaman no. Nko. Nonko. Ena ne bɔ no. Na ne bɔ nonko. Hallelujah. Amen. Wo kwa bɔ adwaman. Eti adwaman na onipa bɔ no. Me se wo bɔ a wabɔ ne bɔ nonko. But nsunsuanso adie kyerɛ de wo hwehwɛ. Me be kasem ya kyerɛ hwɛ. Obi abɔ adwaman. Ama ne dom afre ne so. Ade nti enye obi a ne ne da. Okay. Wow. Ni ma me catch sister. Enye obi a na so oro skirt man wate. So e manim. Ebi na woro Wa brabo a anko ye nyina wonim nipa ko be ma bi woni be ma bi ada. Sa be ma na ne da ye no. Wonim wa ensu afri nipa ho ba no. E kan nsem bebre. Ana spirit didi nkrofo achi. Yes. Enti obi woni obi koda se ekimu a. Ukokonya attack. Na ababe yensunsuanso. Se emranti ni bi betiem a. No betiem akwachira. Ene obi ni career ba fam nyina. Ono oba bi. Akwakoda. Ana tumi a edi oba na chi. Atwekura against no. Wow. Ene ne fam bo a ode hwemi. Ene wo fam bo a ode hwemi. Awu wonu asane na mu nro so ka ho. Kese from part to fire. Mesu wo baby awu anwa ye dia mani nyina ye dwaman dodo a oboboy. Oni we ada. Oni we ada. Oni we ada. Oni we ada. Eti tumi bi aware be ma no a. Sa tumi no be no obetwekora. Okay. Eti obeko atia because wa koni kuno. Okay. Eti se woni mu nsunsuanso wo mu eti Onyankopɔn bra wo se enkonkɔbɔ adwaman na wo se wo ntia se enti de obɔ ni bebre oni we da no. O problem pa. Misu obi abɔ adwaman wo bra no onye adwamanfo. Okay. Nipa ne kura force no ne die. Se nipa ne force na amaga na da ne adwamanfo. Wa bra onye adwamanfo. Ya process bi ya bibi process no. Bibi process no. Enti no wanya problem. Hey. Awada ne adwamanfo wo bra no onye adwamanfo first no. Even kura no be obi nipa no ne die first no. Or force no. Oh. Ya ni sa be ma ne na oni na da. Papa woni ye ni oba bi na oni na da. Esinu ne ko brush awo pa no. Yes. Because okoti we, no akoti we, no akoti we, no de ama we. Bisa kwashi se Onyankopɔn de adwamammo e de begina awadiem. Ka se obi fa obi yire a wasɛ den. Awade. Ade ntie ni be ma kunu oba na kotia ye no no. Ode be ye ni kunu. Bisa woni mu nsunsuanso wo mu a ye uti di adwaman na e wadwe yo se ni nsunsuanso honam fam nsunsuanso nko ana honhom fam nsunsuanso nko e se uti ni akwakira mo wadwe nya sharp the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 11 Bible nkasa 1 Corinthians chapter 2 my brother mo wadwe nya sharp the Bible 11 wasi onipa mu hwan wasi nipa mu hwan ena onim de woni yonku nipa mu me na me tro Bible no bi me ye printing press e wasi nipa mu hwan ni de ne woni yonku nipa mu aje onipa no ra honhom e woni mu na ncha se honhom bi timi mu Obeda hu uhunu se hu bi tie simasimu uhunu da ana ne koda Nyankopɔn no bo wiase ni kita ne manu a ana se mu bo adwama rough Yes. O se me diama bo ene hu anu a o se hwan abawo bi a wonu to na spirit bi ware no Dukulem. wo yo bi kunu dada na o dia kan Denti na Satan ti be planning so person bless for bi asia o de kofa oba bi so for bi ne bra se nyina na dwama obobo sa na ga bi di agem se na wi ano no Ish. ti se no
why say so no nam Ode adwuma na ba. awurade ho ma firi ne so Okay. no de mpatapa no de Nyankopɔn adwuma oba de fa ti asem na Amen. patapa som ene dwuntuni bi ne kari akwawie ya o peja ya no a na ma di ni so atrenchwe to kusu wawie ofusu wawie eti na agane nsunsuanso mo onim Papa wa kansam. sofo bi no mpema adwaman bom akobobo yi bi na wadani dwamanfo wo pato papa Bottom power. o pato papa Imu sizes. this one who to Okay. ti onam Ghana memwa no chese to Ebe. oba de mfanti asem la Amen. oman nipa dwene mu na ho Amen. na ti Nyankopɔn ase asɛm a wɔka na se Amen. ɔse mbra bɛn bi adwaman sɛ yɛtu a na ka na Ghana memwa ɛtoto a the boss 730 obɛdi to na mpanyimfo ma mpanyimfo ministers deɛ ne namase ahemfo deɛ ne nne obɛdi ahemfo ne ama mpanyimfo ministers deɛ na nkwala nketewa deɛ ne namase bɛteteta adwama yɛ country sɛ pacha ɛne yɛ no ɛne yɛ no wonim a ɛti sɛ wonim adwama mo asɛm a ɛne ɛtie baabo no Onipa mu hwan. onipa mu hwan Eno nim de won yenku nipa mu. ɛne nim deɛ ɛwɔ ne nyɔnko nipa mu Achi onipa na honhom. sɛ nipa na nkyerɛ wo spirit ko ati nimu a obɛdi wo hu sɛ nipa wei mimi hyia na mimi nhyia ewiase yɛ dɔɔso yɛ baa yo Ye doso. but mun ka hu sɛ ɛnyɛ obi ane ne da Debi. ati nsuo na firi bɛma ho ba no ɛkasa Yes. Adwia. it is so o yɛ bɛma koraa na wo master be tie Onyankopɔn ma warning Yes. ansa na mɛkɔtu aba no mɛtwe adua si baabi na twɛ konkora mu hu sɛ nipa ɛnyɛ obi a na ɛsɔ bɛma wonyi nkwan so ɔne ɔba da rof nyɛ saa de saa bɛkɔte biribi bɛkɔfa problem ɛnyɛ yɛ adeɛ asɛm na meka ho meka problem nsusuanso a wom obi yɛ ne nna o obi yɛ ne nna sɛ wote deɛ meka no ase a wobɛhu sɛ yɛwɔ biri mu a yɛwo no yɛde no akɔto bosom bi so tumi bi di n'akyi Yeah. ɛne wadwama nso aba wotaki akyɛw Achi no. enti kyɛ sɛ wo mind koraa sɛ ga wei friend sɛ ɔkɔmfoɔ bi ba Debi. Wari konfo ne ba no. wawe kɔmfoɔ ankasa Wari konfo. ɔkɔwe kɔmfoɔ no ɛna tumi no adi kɔmfoɔ no akyi no ɛkotia no Ntokwa no so. tɔse nipa mu wa nanim de ate ne nyɔnko nipa mu Jo nipa na sɛ kasa. nipa no ankasa ma hu sɛ mefirifiri awam no saa wei na di m'akyi wode aweawewia wawu de wakɔwe bɛ sɛ ɔyɛ m'anim ɔsɛ ɔte wɔ wayɛ wa ɔbɔde fa ne sɛ nka Amen. wo wakɔwe de yɛ nwe Yes. Aka wosim ni wonne. ɔbɔde ma nte asɛm la Amen. tie bible ba bɛka sɛm bi akyɛw the book of Ezekiel 91 wode tie bible na nti ɔtie bible ma Ezekiel wonya chapter 19. kɔ so Verse number 1. ɔse menka sɛ Israel abrepon ɔse kwaje. Ghanafoɔ mu da montie nsɛm a meka yi What's now dear? ɔse wodeɛ tie me Twa Israel abrepon kwaje. menkyɛ wam na Ghanafoɔ nte kwadwom ase Na kase. na mema mmeranteɛ hunu wei sɛ Ade na wona jetabere no. ɔse yɛwɔ ɛnɛ bi wɔ gyatadan Jatabere. yɛka gyatabereɛ a kyɛ sɛ maame no yɛ bayifoɔ gyatabereɛ gyatabereɛ yɛka aboa yɛ bedeɛ a kyɛ sɛ ɔyɛ dɛn Ɔbaa. ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ nini a ɔyɛ dɛn ɔyɛ bɛrima bɛrima. yɛsɛ akokɔ nini ɛna akokɔ bedeɛ Bedeɛ. ɛti gyatabereɛ ɛyɛ ɔbaa a n'ani wei faako baako si aka ho ɔwɔ tɛɛ dae ɛna ɔsɛ wona bi ɔsɛ yɛ obi Ade na wona obi jetabere no. wɔ ne maame yɛ gyatabereɛ kyɛ sɛ ɔyɛ dɔre kɔɔ Obutu jetani ni ntam. ɔno anadwo bia wɔtam ne mma ne bi de wɔn kɔ gyatanini yɛ bɛmadan bɔnsam Oye ne ma jetabere wa. eti bɛma bɔnsam yɛ ne mma ni bi wɔ gyatadan buruwam gyatanini nso yɛ ne mma ni bi wɔ dan gyataburuwam ɛyi eti nkurɔfoɔ mmienu wɔ ahyia ɛyɛ problem o Yes. ɛyi tie baabu What's oye ne ma ba ko jetabere wɔyɛ wa. ne mma ni bi eti saa maame wɔ ɛba wɔ ani bɛɛ hu no Ah. ne tu sisi hɔ Yes. nufu gyegye hɔ Yes. wɔyɛ asɛmara nkorɔ Hey. yɛmfa no o. Dabi o. Bra you pay double for baby o. Ah. Jano for the system unity nyada enko. Winnim virus okura. Hey. Oye ne ma jetabere wa mu. Because was ye no. Ye no na ma obi. And I was with your pet. Oberi. Verse
says, tie Bible Abra onenam ajatamu. ebra ma me tie so nam jataburuwa mu no Obeye jataburuwa. oma ba iwa yisu timbe den jataburuwa No obesua ha yo. oso obesua ha yo No wadidi panam. eti di ori nipa nam we ye ne da Dabi. uwani unum unu wani na wote Nyankopɔn ma yehu sɛ yen nante kronkron yem Yes. no so fa kronkron yen hia ye Yes. na nante sabre we share we pan we share we pan skirt bia no awro dress bia no awro trouser bia no awro wo problem papa Yes. tina me se adwama mo nsunsuanso eti woni mu nsunsuanso wo mu a waso aba ma to kwan wo sa no ana brante nya bodege Ope. ananta Ope. afu Ope. achacha Ope. rasa ge odine sanu okofa ba ifo no abede Wabe wo wie be kunu la show Wio. and what you say nyina check we start sika start ba we sampe ana start hunu me chiri kwan ana start so uche sima wa wie na eba no no wa wie start ba wo be fa bi pe wo be fa kwhie bi pe Every day, every. ba kori de ya nwe na nu na ebe kwatiaw Yes. because anyo no kwatiaw no spirit no say di obi ba yi no obufu no sa na obi so onam ho to bi di na chi ye ni sa ba na ti ami ye What? ti Nyankopɔn wo no di man say wo better ni German for automatic wo better solve problem no Yes. Asam no so. ete je wo jama akobɔ na ɛna me bɔ jama na da bi akita susuan so Yes. wonni mu nkyerɛmu no a yɛ kyerɛ mu Yes. wo de opa me pɔn no wɔna abobɔ bonnwama dodoɔ na ɔmo nkyerɛ mu awie bi ma wie yɛ Hey. obi yɛ managing director ai gidi asia pam no ina fi adwuma mu Just like that. abɔ no ɔbɛ bi ɔde no kɔkaa no no spirit na twe koraa ma dɛ ɔma no adwuma bɔ no ɔba deɛ wante aseɛ Amen. bɛma bi sister bi so ɔma no kɔma bɛma bi nada ɛna mɛma no fo sɛ bɛma no bi obi didi ɔma akyi o ebi mu koraa no ankasa no ɔma ankasa koraa no ebi mu dida nnuro bi ano Yes. ebi mu didi nnuro They have been Nti ɔne possessed. ɔbaa bi di ya Yeah. ɔne ɔbaa bi da sɛ kim wato ɔbaa no ama obi Yeah. wontumi nware da woware so a woadi a wɔ nsɛ nka bi da Hey. Sir. ɛnam ka kyerɛ wo Eka. ɛnam ka kyerɛ wo mɛma ni bi ankasa koraa da ne bɛma bɔnsam Yes. ɔmo a na ɛbɔ ɔma adeɛ nom Nukulam. ne yere ne gyinsa no abɔ no adeɛ no ɔwia no ɔbɛgya sɛ ne yere yɛ miscarriage just too much Yeah, akokɔ bɔne. bɛda hunu sɛ bɛma wei ɛyɛ ka dwayisɛm yɛ ka hohosɛm a mode hwɛ mma nko anim hwɛ so ahama nim hwɛ no anom tv no papa hwɛ no anom no Jai. Ubonum. Jai. gya wo yere no a yere nya firi Ubonum. Oh. biawe nnwonkom kakra na bisa ko sɛ ɛwo anaa ɛme A fight power. hallelujah Amen. bia misa ne nnwonko Hey. ɛyɛ wo anaa ɛme Baako nim ho pɛ. baako nim mu pɛ Baako ɔba deɛ hu yamabɔ Amen. mondi ka asɛse mu asɛm akɔkyɛke mu fie Yes. wonni nti Nyankopɔn ma nnipa wɔ ne ɛnyɛ wodwama wokɔbɔ ne ha yawɛ Dabi. yawɛ pɛ so wɔkyerɛ wo sɛ wode ne saa bɛkɔpie baabi ɛnyɛ dɛ yɛmpie Yɛmpie. ɛwɔ nsunsuansoɔ mu yɛnti kreta no ase ɔne ɔbɔ yɛn ɔnim yɛma no a Yes. ɛne wakyerɛ ma no a no ɛne ɔde ama yɛn Oh. ɛne ɔsɛ my brother be careful Yes. sɛ no menteme wo ase wɔsɛ ɔne nam ngyataburuwa nim no ɔnyɛ nkwaraa no bi Yes. na wanyina bɛyɛ gyataburuwa Obesua ha yo. ɔno nso bɛsua ha yɔ Wadidi panam. nka binim sɛ ha yɔ no yanka obi kɔkum dɛn atwene adabɔ ɛne ɔfui mu ɔnwura mu but wadi wɔ so ɔmɛyɛ dɛn Obedidi panam. na nipa wɔtumi wi nipa nam wei no hallelujah Amen. saa nipa wɔyɛ ne ne da Dabi. wɔpɛ wo na wokora yɛ dɛn Awe. Asa wo winom so no wo yo. wobɛma wo so wɔwe no Ɔno wo yo. sɛ ɔwe wo a wobɛsi kurom na wogya no ndwom akɔwe ga bi sɛsi a Wawe no. sɛ ɔnim sɛ ga no mu mawe no wokora yɛ sere kɛkɛ Wiase wo. wiase ehu papa wiase ehu Yes. wo so awe ɔno so awe Yes. sɛ sɛ mienu ana awe no nyɔnko Eh? baako awe nyɔnko physical baako so awe no nyɔnko spiritual ana makeka mu tia bom na monam na wiase mu yie ɔn baabi a womfa huhu baabi a womfa ɔsɛ wo baabi a womfa mesi gya yɛ dwama na yɛ free Yes. Simple. gya na yɛ free wote ne saa ɔbaa no a w'ani abere ne ho dendenden wonim ɔbaako wonim spirit adi n'akyi bɛrima no a wodi n'akyi dendenden fanbɔe no wonim n'akyi wonim deɛ di n'akyi tobo na ɛnyɛ awaresɛm o ɛyɛ dwaman Yes. ɛna mobɔ wonim nti Onyankopɔn de to hɔ sɛ sɛ ɔbɛrima bi breki ɔbaa bi a yɛnka wo moma to ansa ɔmpɛ sɛ ɔbɛkokɔ baabi rɔfrɔf Dabi. nti ɛnso a Ewa. but the Cheshire may be at all. Negana for some mental ase. Okay, the book of Proverbs chapter 30 verse 30. Read the Bible. I would sabre you tear me. Ah, sabre will be free me. You be free preaching. I could boy being chain.
Wow, you know, Miss Obisi to school time. Nemika or 2 years, became Mirka once a more. Make up a woman Mirka to one year school time, member, some would be children. And in a year now, I started from where Samson. And where Samson now. Go school. Now, Bama way from no dear children, wait for not dear children, wait for not dear children, the Bian will be your sketch. The Bian will be your sketch. Proverbs 30. Proverbs chapter 30 verse 13. Verse 13. What's been saying? It depends on what. What's your when you pay me what? Or when it throw when it turns to be there be me I'm sure about there be. Okay, some punch be or there be nipa. What's in your me there be nipa. What's in you pay me what? Or when it throw when it turns to be. I don't know. Eh? Mama when it turns to so. Obia our pigeon and not to so say nipa. In the baby so what? It is any part of going on or the cell life. Yes, but you don't know. Bimusi and Crante, Bimusi and Crante. Hey, bra. Dodo CS come on, Musilius jackknife. And I signed the power, and I was a war when in the Bajamino. What the mob of flash as a almost sent for Shabro. Yes, almost sent for Bravo. Missing that prayer be in the carrier. Yes, police need be or retired. I was inspector or retired or sergeant. Yes, I want to call and so that's a quatra. Transfer be out in my dig or the master trench here on the Mura Fosso, Dokura, Chinamura, and a friend saying, Kalawura, and Katia Wura. In the Mura, so I want to pay for Ura. I am Ura. Headmaster be Hammy. Headmaster be Hammy. In Qualankate, Abby, Menkasa. Fagon Coho, not your headmaster, not Tiskumu, and Qualanquala Ura. Go here. Go here. When you carry a number, yes. Bank manager be carry a baby, yes. Minister be the carry a baby, yes. This will be one with dear papa, and Master Minty, the party about power. And so, yeah, no, Debbie, as you know, Debbie, President Rafino. I know the entire. I have spirit in the church. Oh, my winnie. Okay. What already emerald. Oh. I'm on ye. I'll call for baby, my spirit in the water cry. I'm will be a refu. Papa, the only been idea. Go to quotation, and I'm you be swans. My pong has so many. You be swans, your pong. Yes, what's I close? Fitting you start to be your bill shop. Najuma Baba. Who's coming to crap? This will be for the one more. Watch another gingham in Katia. When I'm Rura for so Dokura, in Chinamura, and Kura, in Katia, and Rura, Quadura, in Namura for the Sa, one will show, one will have a funnel. Lasho! Why do you want to come? I mean, a Jamamo was what? At the mechanics and anybody was a mechanics the Kudem Obasano, Obatofidiamo, true free wall. Be very careful. Yes. What's your be more? What's any people? Nippy one Casam Ponchibu, in the Pedua, Nippua, almost Syrian can't design the power of Fano. Burial. Oh, Dodo, yes, come on. Dodo, the front side, the front when you crown. Eh, Sekai. Ni Dodo music jackknife. Where the Yimo bro first as so. Nana Chambra. Kazamengwe. What the year here for free the pam? You quotation go to 1 Corinthians chapter 2:11. What's even when it in that in young good pam? So be a one and Bible about show. Because an apostle here bed the hin you do is abre. Yes, o pray the bra, o tofidium. Yes. And as Hannah pastor what you want you to power. Because Daniel maniti for and fedia you 10:10. If you don't I'm telling you today. And no one maniti for cra. So your guy ama. And now they nigga. Just what baby and father. Don't worry yet. Oh, yeah. And now the boys was a oh, the boys was a chi. And I want you to be a good son for the Nuka Winsani. Will be a cock for baby. I'm your talk. I took a subia day. I'm an winning. Not just say life, no one. I will use about death. That just about life. To me, see, I took a subi. I'm on one cassa check home. A subi or life, we now check and I'm just out yet. A banner saying, Obi, when you be a quad what topi be a mount. Never purpose what you say, and you'll be an end that it's not you bread, Jamambo. See, ye nyai, who cost over Bobo Cosano. One year, no back was she at the end of the year.
Satan I say. Of when Timmy Church and no one can man try that. Man, you say physical into some and spiritual today. Now I'm talking about the spiritual one. Yes. Are you dangerous in here? Very dangerous. Get your baby proud and then. Yeah. As you would have feet. Him for no matter than you will feet. And I'm for some man, and spirit to be no mother. A man, there you many be almost was spiritual marriage. Yes, when you are, I know about home. Yes, on over train. Yes, what we sell our dear. But the first account, amen. Oh, me, I didn't know. Amen. Monsieur Tamambo, then I won't use and swap. Obi akwa trouble chire okodu wa na ode ba we ka odi wa kam wa ba jama sa hun ka tasam o me bia don nam sese I don't know baby basa okoye wani edu sika ni sa kese obenum sa kopem se obewu nkwa 40 years unya krata den aden gine di wachi udi ade wa bro chire oba de mfani sanka amen uyo di ade for aden oba de mfani sanka amen omi adwene nim mfani sanka amen oma wani suntew won sane wo every to me bia na odi asiem sabla wani pa wo so oba de ne sabeka amen obi deliver spirit obi deliver soul obi bisa na apostle na dia opese wo kire ase kire ne say onu obi dapon na yapam yes covenant so new covenant na Bible ne be kire wo 1 Corinthians yes chapter 6 1 Corinthians chapter 6 verse number 16 cause what anamunim say was into ujina woni pefe say de ode ne wo odwamanfo ho no ode ne wo odwamanfo ho no woni na ye nipadua baako woni na ye dan woni na ye nipadua baako if so can say obi ye dan so obi de no ko odwamanfo ho bo odwamanfo a woni na ye nipadua baako wow woni de na bo adwaman no ma be nipadua baako ma be ni gobre na woni ne da no ti aye na spirit ni na eda yeah o the Bible be kadia be bodi a kire wo spirit ni physical no mo ye bibi at the same time mo mienu no mo spirit ni ekuti o mo nti baako spirit ese baako die esose baako a amunum wona tokwana shase yes tokwana shase ti Bible wo se te unim se de ode no bodwamafo no o ma ye pede baako e se mi we hunsuo be kan we if so can say e kan bo mu a mo mienu ma ya pam mo mienu be honam kro me na cho Bible no dabi be honam kro yanko na de ode no bo awrade ho no na de ode no bo otwa diampo Nyankopon no so te obi woni awrade ye honhom baako onti gidie ya ade baako enti oba be ma ni oba bi kosia na eye gidie mu apam na maye no sa bra me so me kas ma accept Jesus ya show me say me personal savior pe me so maye honhom apam sa na woni oba bi koda pe tin Nyankopon dia wade ba sa wade de mo wade a ene sa bra de mo ware nti ene sa apam no maye but we woni we akoya apam ensuo na ko no so de ko no nti woni we apam ene woni spirit ko a edige na chi nti spirit di na chi so sa ne get spirit so aye den aye apam munjani nyabamo enti Nyankopon me woni se ne sa ne tedi a se ne jamamo tedi ne henye den munjani plan say no jamamo awa tu gbehu ba bia ogina boni bia oni paye no o ti o mu na o se boni bia oni paye no eni ni pedua mu eni ni pedua we mu de obadwama ne de de obadwama ne de o ye ni pedua boni o ye onu ni pedua boni aja se be kwase wo sanu adwuma e be kwase wa brabo obu akọ timi hu sta keke no hye da ne wa hyew na do wa kano no dumu sta na dani moon aye mu pasa fa njane o sta du ne mu asa o fa njane we dum no kra o ba wa kwam keke abese wo life keke no akọ watoma bodin onye ko poso no mu wa bo wato wa bodene eti mu hye Nyankopon mo nyam eti hye onye ko pani mo nyam ewo mu ni padua mu amode nam rough na mudi bra pe ma dodo that's why many sister pe ma dodo sister sha wo ja what jai mudi ni dangerous mudi ni dangerous udo ba bon ye adiba kwa ya ne se ebia no wanhu o ma ba brem ba ko wu o mre wa brem sabre na wa retire wa dwamambu ma sha wonu mu no sabre wa retire sabre no efin na obeti pain obeti wo yaw obeti
Because only to be a quiet pam. If a dear young say, Virginia, go pay this, Uber Fanny, so Urano Cratch and Quan, Naba Trasori Mono, Sabana, one dear, dear, Jummy, Shano, Nasa, and then what do you what you are, Papa? Yes, when him now, what I mean, let me to them to Chabre. Yes, Papa, yes, a man, what and year, what say, whoa. Say control or the saying now, yes. What is a gem to by your one? Don't win never come to feel Muta Fia Jabeda. Anyone do not make Timase. Yes. Timase, yes. One come and see what they cover come yes. What you have come in. Mr. Jamamu, then in Sunsan. That's only by one casa check will have. Yes. But when you may be about a boom, will be a starter coming sending just like that. Oh, but they see your bronzer. Ontiasie. Benjamin Yasab Gedino. Okay. A concert level. Yadinsa Cano. What bro papa? Ubi Sam Brosashi. Hey. Of course I alive. Oh, of course, just wish your mommy for some nigga. That be spirit to be Abatrauma so. And the control him. And that's why nobody ever sent out. Amen. Mr. Jamamons and so. And I knew we had that. No, we had that. We had that. We didn't so. Yeah. Nobody ever sent out. What's the one in him getting non good? Yes. Jody Panancasa. So when you media Bible and customer chow, yes. Why do you shop when you also? Bible some no can see Johnny Jamambo. What about the First Corinthians chapter 6 verse 13? 1 Corinthians 6:13. Bible and Casa. What's Adriania Yafrudia? What's Adriano Day? A Yafrudia, Adriania Yafrudia, Yafuya Dianadia, Yafrusia Day, Adrianadia, Yafusia Dianadia. Nancy on Yanko money meaning. What's Adriania Yafrudia, Yafusia Dianadia, Yanko money meaning Ayakwa, Nipedia Jamamodia, and Yajamamodia. Istawati, Brawati. What the quiet Jamamodia pe? What the Adiswa? Abeswa Nipedia. Yeah. I am not there. Biakwada, Quadrosma conform another. Our Quadrosma conform another. Conform the Bosmus our Naka. We are no Cosoko Pedro. Adia Bediga. Conform on another. To Yakopo, a cat conform some Ayana Montias. We are conform Jai. Then Kenya Mesmo. One person force one of the Yamsum Baton. One person force one of the Yamsum Baton. Young court check out for some chair and young copies. Then make us a mature. True, if you come for some more. Nenune be the Grofobia. Says, I want you to repent. Yes. When you podcast much now, what in your shop? You believe it costs 20, verse 27. Verse 27. Or very man now bar. Also, very man and our bar. At the Bisa and I come I want the more. Very man and our bar at the Bisa, who you know, 18, you told me 1810. Or say, or very man as or bar at the day. At the Bisa and I come the Bisa and I come one moon. Come now, won't come on. Upon the use our word. Won't show my boy. Or see you. Because Sandy Pano, so it been oh, yeah, okay. No coffee we are. Bidwachi. Joby one and Ameda no be my beda. Obi wine and no beda. Be no beda. About what is said, then sin obi in that. It is any panel or so die no, obi in the dano. When you say a count a cutie hour, dear no. Tibema not if you no, our no. Hallelujah. Amen. Or a craft walk. Eba ne se sisters had about life. Na na mo kroje. And answer bubu nyamaya ansa na oba. But I also bubu bi asa moba. And oba de mfa ne senka. Amen. Bonko kan che mo sofo no nche mo kwa mfa so be free mu. Wo de ano nte wa ye nye. Bompa ese sawadwene. Yes. Me nam ka kira. Mo bi don't me mo bi deceive. Debi. Me mo bi deceive. Na kwa so be ya kwanche be obo. Wo sa ko pian ato ha. Amen. Amen. Miss will be what my dear Babu na Baba some can. Yes. When you put cancer me at your guys, and soon if you Nipambano. I didn't know you pray pass masturbation yet. And coming up demon my grand match me home. And I miss me in Paul Baby. Yanko post my mistake. Mistake ben my Leviticus 15 verse 1. Leviticus 15. February 2. Because where? Monka Sanche Israel. I see Yanka Sanche Israel for. AC one say. Yanka Chom say. Very maybe around the whole city. Or Ben may be on the way day. When who sing, Utimi Quattro home home listening. Negu. Na husni no nti ne husni nti a otwe wonti o problem me honti me say nso na free ye ho ba no man dear brother me catch her very powerful and na ma che say oni oba bia ya pam no oba ne de ba so de ba no akahiem apam kase pa na mayo no edu hu so akọ wenchen wakoji we di nti na obi yare ace na obi ne koda na ono so nya ace it is a nipa ne kita spirit bi no di na chi a wo so nya spirit bi we don't know I'm telling you today
woni mu dia me ka kira wo nepa mo adwenya sharp so wo die situm so obi ni obi o ace no ni obi koda no benya ace obi o HIV no obi o ne ko benya dia ene te hu mas ma me ka kira Yes. no adwe mra ho so papa eti adwama mo nsunsuanso na me preach a kira no mo adwenya sharp na be ya chofro I wo bokakra ye Twaso yesrew. a obi timi free ha hwehwe pokuase free pokuase kotwe mpra okaso a wo kotwe mpra na di traffic in 3 hours na kokosa ko 4 hours aba ya de papa Debbie. Eso emeni hwenu onu TV no Don't try. oba besia o te ka so atwe mpra e wo friends oyibi Long journey. wa traffic abedi mu ansa akosi e friends we Before we do zongo we do zongo junction kwanye yize wo kwasa aba Jamana wo kɔbɔ no ade bɔne a wo kɔyɛ no wo kɔfa hawo kɔfa busuo ahia ne ade ma wudi adi traffic musa a wa bresa ha bemma wo timi free offense pram bese kɔtwe mpra wo pokuase bese kɔtwe no amasama ade papa Debbie. wo ka se ntaje nyoma ye no kɔwe traffic asa wo mka ho bese di mu sa kwaba na wankasa speed da wodi bay ubedu na avem ntonte yeso amanim oba de fane sankala o mi adwiri ni o nyankopɔ se menkasa nkyɛ Wasi de egu ne ho fi wasi oba wo be ma wo sen na eba no de egu ne ho fi ne. de gu ho fi ne Wasi na ho sini efri ne ho sini eti egu a anase na ho sini ema ne ho na ma no se a ena ma tie eye ne ho fi gu eye ho fi egu ho fi ena e biara ne ade biara odaso no wo kete kura ya uni ba grada be mo bi so di kwa uni o yire krada cross mu ya mu godwale wo akɔbɔ dwama na asa de kwa dwuma ebe yi wedding tam abɔ dwama obi ni kai mu no timi for ba wo kai di mu anu oni oba da kai na ba se esi usan kai nsu kai na woni dem no Utumi nware kai mu. wo kan so ye o den ye nware mu bon uni oba na da o kai uni spirit di na chi wo kai ni nyina mo spirit ni so afa odi atika akwa bi kɔtɔ ba o me ka se me ake e di same thing na me ɔkɔtɔ ba no to fufuo wanto nam oniska ana akwa bi bae on so gi fufuo nam guso bebre ana oso se na ntini wom to so se ana kara ti dai na ben kwa ne bo piti akwa na tell se mata di no akwa se so ye ben sorry hwe so fufuo so na ma se sorry asa ja no o hwe fufuo no so media yi na odi yi na eno ano no ete wo sa twama no akɔbɔ ɔka no mu no spirit na di na chi no odi yi ka o so we adwuma no adu pe kwa mfa so agiri sɛ odi problem e ba na de kɔ shop ɔmo fa fita so ayɛ den agiska no obi amfa ma wa de bebo bi to ache so park car no asa na mo yesa ene park eti wo be park car no umi ya so de be ya adwuma so dia ukɔ ba wa ka obi ni office no for ba very bad adwuma so no wo no office wo eti wo kwotiti aba ye wankasa ho oba de mfa ne senka omi adwene no mesi mo adwenya sharp esi adwuma mbɔ emu wo nsunsuanso tinsunsuanso de bi na mecha menya meka ho nem fam meka ho fam de nam de akyerɛw mesi wo de wa check wa brabo mesi ɛsɛ nnwuma ɛsɛ ni pa brabo Yes. etimi tani ni pa brabo da ne ko wan we say ya obetwa no sa na de so kim fene nkobesie those because nipa na wo de ho akoma no ye sandi pa no spirit bi di na chi Hosea. anu obi nso ho nso so a ono nso so ni di o ye ne se ono anim anu one ma deda anu ojo mani monyam obi akwadros mi a chance oni ma nda na je ni monyam mo no wogigi o mani monyam ba no wogigi ba na wo so ye de o koso eto obi na dwama aso de nyina no kwase ebu nko an odi bu nkrofo be mo sika ba de oje fru nche no eso oba de fa ne sanka o mi adwene ni tie bible Hosea 4 verse number 12 meman Ghana for enamu busa dua hwade enamu bisa dua wade mo poma ekasa kyerɛ mo obi etinya kwa busumfie eni tumi bi akoya apam ma ya apam na wi o na ɔmo poma ekasa kyerɛ wɔn owia na mpoma eka bi gyira mpoma bi achi na nnua kasa kyerɛ wɔn
Why you say? Why you say? Dintra. Ejama home. Everybody say be dia dia badi. Ejama home. And that one. And that to be babo. Ama jama home abede. Abetene mu. No afro Nyankopɔn. Odi ba man ba kuntimi na. Dabi. To what is a den? No fa ni kwachi. Afro Nyankopɔn ase. To be free Nyankopɔn ase. Akɔbɔ dwaman. Akɔbɔ dwaman. Uba ware still. But the dawa froth. Hosea 5:4. Hosea chapter 5 verse number 4. One yenti. And ye boni ne bimu na mu adwamambo mu boni. E mo mu nsama Nyankopɔn nkyɛn. Bimu nti because Nyankopɔn there's no God because spirit dia betrani mu a ampe ye honhom abewre ni paduam. It is what Nyankopɔn na asen one tia se there because onim so obe Nyankopɔn na ase a ye beje no. Yes. It is dia spirit bi onim no because there is no God. No, okay, busu sam. One sama Nyankopɔn nkyɛn. Timi ma Nyankopɔn nkyɛn da. Ejama home. Ebi se adwamambo wa betrani mu. Ewo mu. Ewo ni mu ti uti obe ka tese obu ne ho. Me so body was one fan san count. Amen. On fan san count. Amen. One deliver spirit. Amen. One deliver soul. Amen. One deliver body. Amen. Every to me apambia. Amen. One azani ya show me say Amen. Anyone with TV no. Don't try. Nadia yo. Bisi wan kasabo sen sunsun so to bi mu. Odwuma sika sem nyai basa. Sister wants on fa ukun echi no. Akoti o ha obi aba. Na ade ba kwa me ka baba na mra won say ofa ukofa ukun echi a enye wenya oba. Na nje enye osa no. Spirit ni hwe fie odi no so ntimi nya ukun no a. Na odi ato akwala o ye mo star. Mo daachi. Akwala no be mo daachi no. No ma send life amamo. Ma send life amamo. Te ba na sa mo daachi asai. Yamambo mu nsunsun so. Ekemu nsamu a yampa ne. Dabia. Oba de mfa ne senka. Amen. Etu Nyankopɔn ma nipa warning. Yes. We dey count verse 16 and 15 16. Leviticus no. Okay, 15. We dey tie 15 16. 16. Osi menga say. Na so bari maybe. Osi be ma bi. Aho ba free ni mu a. Na ho ba efiri ni mu a. Onfa nsuo nware. Sa ba ma ne fa nsuo nyare yi. Enyare. Fa nsuo dware ho nyina. Na ne ho ti kosi anwumre. Na ho ntin kosi tamba yi. Anwumre. Ho ntin kosi anwumre. Entume biara na ehome biara a oda so no. Ai. Na ho begu mu no. De ne ho aba kakra gu wa ade so no. Onfa nsuo nsi. Nyare. Na ne ho ti kosi anwumre. No nsi ne kete. Tenya juso krobo nkwa no yi ne kete. Dabi. Okay. Ye juso krobo nkwa. We see another junso. Yes. You kete. Koko you kete. Mesi untade. Tadentia. Spirit bi no abeda. Yes. And our sane. Ai. Me say me ba patu so a. Na me be chire mu a. Wo be su. Ano odi. Hey brother. Hwe. Ekiten sunsuanso. Nti woni wo yiri mpa da kro Nyankopɔn so mu wia mu nyare. Yes. So bari ma na oba. Ba ma bi. Ani oba bi da. Ani oba bi da. Na aho begu won a. Na mo so kra sabi nsuo ba. Won fa nsuo nware. Mo fa nsuo Na nyare. won tin Na kosi mo anwumre. ntin kosi anwumre. Jia. O ga je nsuo ne free o ba. Eh papa o, but man dia brother. Esa wo sunsuanso. And it is Nyankopɔn bra wo say emogbo adwama ro from koji we nsuo. Koji we nsuo. Koji we nsuo. Koji we na uni nsuo ko uni bi free wo ba. Nsuo bia na woje. Nsuo bia. O ba maybe wo no a ono ani pefe say da oni oba e do oni ne spirit nya na ne ga ne ye de eda. No the way nsuo aye. Did you ko nyina wa wie ne de da spirit na to aso no. Hey sister. Reload. Reload. Ono awie na. Reload. A long time. Did you to aso ba nyina ba nya ba ma na word. Spirit no. Reload. Yes. Yeah. It is not what to do back on a cyclock. Now reloading home. Yeah, machine gun. Come do a week. Messi keep who system you need. Yes. Me pa chow. Sister, and you be an answer will be a scared to Homano. Dabi. No bia. Dabia. Nsuo bia na eji. You be an answer will be a scared to Homano. What's so shabra? Yes. What's so star? Yes. What's so when I'm the body for the sun come? Amen. A drama mo won sun Yes. Drama mo won sun Pa. Then sabe cheese for being right person or be warren. Sabe no cause so how I day. Amen. Tony so. Enya ya die na spirit bi dia ma wa. Odi be kokoto bi be maso. Yes. Somebody am vanessa nka. Amen. Omie akumanum. Amen. Omo woni so ntew. Amen. Ni go pon my warning. One you the my and warning ni what the book of friends say Philip 3. Okay. Abatie. It was my warning. Or you should demon or the my. Philippians 3.
verse number 5. 3:5. Yenti obo ade asam. What's the mean say? What see? Philippians 3. 3:5. Verse number 5. 2. Verse 2. Verse 2. Philip 2. Munhwe Philip chapter 3 verse 2. 3 verse 2. Revelation chapter 22:15. Was munhwe ye. What's munhwe ye? E wa krama ho. Hallelujah. Amen. I know you should kraman. Kraman fasa on found say oba bi waso. Oh Madina. Okay. I was she kraman betima ko Madina. Really? Aye. I obenti no ko. Na nkwase ade oye ne say okwa no pagya nan. No adwon so. Okwa no pagya nan. I need adwon so. direction. Okwa no pagya nan. No adwon so. Ha! Or the What is Okita Atlas? Yes. No the Chelsea road. The crib. So you play. Debbie. On the Chelsea road. Kita map. Grandma no dey Papa, go. oya dey. Okwa oya dey. Okwa no adwon so. Okay. Okwa no pagya No nan. adwon so. Okwa no pagya sa. Onu anim so beti ayira. Onu sa kwa no, onu anim sa kwa na kwanto no otunya kwanto bone. Anything can happen to him. Zaokrama no. Anything can happen. It is an dia. Eso bomodi ano open monetary road. Yes. Demarcation. No demarcation ye te be yo nyira. Eti oba no hwenwa kwanche. Eti otere Johnson papa no se me fa. Yes. Tere Johnson papa no se me fa. No so fa. The Bible my one is we are them man. We are ye wa krama ho. ye wa krama ni ye no ho. He's talking about a German bododo. Yes. Masam. And no friend in krama ni ye. Yes. Kwa. Was munhwe ye. Munche ye. E wa adwumayofo bone no ho. Hallelujah. Amen. Krama sam na doso dodo. Yes. And the phone wachi ye Yafoba. for. Not to get such ye for. Yafoba. Fitting shop ye for. Carpentry shop ye for. Yafoba. Etiamagana aye ye. Revelation 22:15. Revelation 22:15. Na kronachi. Eti Nyankopɔn so ama yɛ warning heaven kronachi. Ena akraman. Also teachers or kraman no aka wasam no. Wo be ma kraman na piem. Besa de ba kwa peto. Eko. Kronachi na akraman. Kronachi na kraman. Edutufo. Inwamanfo. Hallelujah. Amen. Eti kraman ni nyamanfo so obi abadwama na fra dwama mu ada na adwama mu kraman. Otimi chesu oba. Eti wan kasa wo tinkra na wo fa o twempra e won gomua baby anko Here we are. Akotwin ranu so. Baby ango. ai na be da kwaba Ko mawo. hallelujah Amen. biti krankrom anu etuka ade okone ge nchen oga no wan ya ozo gomua France no akona ba na gihwi ti na wo roda nti wo be yi wan say first question e ba ne se na wo na me kwatwempra kwatwe ne yo se me kwa grasu edu aboso wo ba bi na me ge wo na me ko ana na wo sa ba kra back no o sa to akrama sunsum ti wo mu ana wo fin kran e kwatwempra ogo mu France twempra ti tuka hu free ha fin kran ha kwatwu pra so kopege no asan for kan ma chi no asan ba Lonje ni nkwa. Debi. I'll buy wow, yes, or him and him. Tim Fin Kumasi ba way. Bakra. Guess what you gun? I was say, baby. Omo how much? To or to the gun, and member can Babu. Babu sa krama some not dosu. A krama some not the krama suban to Kababuna, the book of Jeremiah chapter 3, verses number 2 Bible. Jeremiah chapter 3. Miss Ubafabi pay, when you how no, I don't do it. Was it more so chile? When you say, I my master, so me boa, putting pay when you are Ghana. And you found who Even a woofy. Kumase, was Damango, Waseho, Kintampo, Waseho, Chimai, Waseho, Wenchi, Waseho, Pacho, Senya Breku, Waseho, Pacho Adiamra, Waseho, Pacho Kitikrache, Waseho, Apam Junction, Waseho, Winiba, Waseho, Pacho Bankran Croman, Masak Wade, Waseho, Numa, Waseho, Teshi, Waseho, Mamobio, Waseho, Pacho Pick Farm, Waseho, Awashi, Waseho, Malam, Waseho, Pacho, Hallelujah. Amen. There's a gun memo that when you Ghana memo, Eh? one casa check it. and for no who I ain't a one brother. I can't tell out. One casa wash a da to pine. And I won't a quanchen out here. Why is it Arabian? Why is that so Arabian Niba? What do I do, more? Men I'm trouble. Debbie. What's you will be on a spirit at cinnamon or in a German mono? And then near Bonnie, a bonny goon crop from day. if he Ah. But the car one was say what you ma. Real. But the car one is what say what you ma. Verse 9. To canvas not to the Bible. A Jumama one would You can't remember one class like Gaman Yamunihinti.
wagu asase no fi wagu asase mfi woni aboa ne dia ene nkrofo hallelujah amen apomode badwama sisi dan na de bom ho safo hen abadwama sisi dan abadwama toka de bom ho safo hen wo sa ade pa Pusa de pa. Nyankopon no wo bi kan papa no awie na misu. Ebisa woti wa wadwe so be yawura kosi da. But the book of Isaiah 47 verse 7. Wasu ka say. We wadwe ya wo say. Be yawura kosi da. Be yawura kosi da. Ama won fa yin mo hye wa kuma. Me kan so mfa hye wa kuma. Wan kai wa wie ye. Me Nyankopon se me kan cho se kai wa wie ye. Wan ya be ton la show. Yes. But ton ton san ne me nyina na wo be hunu. Hwa me se no ba be se nufu sine bo a do kan ni o. Okay. Me fe hunye hu. No for no. Me fe hunye hu. There's a spring. Me fe hunye hu. Okay. Me fe hunye hu. Me fe hunye hu. Me fe hunye hu. Ela show. O me wa bom. O say who now so fe hunye hu. Me so oba dia wa de so ba wo. O ba ko mienu mi ensa nan. Be ko na ba wa nufu sisi ne bo no si niam nufu ne sensan so chalewete. E bodon. Yes, sensan so chalewete. E bodon. Nufu asa no. A chamba gati black. Flat one. In a sense of it, a pief and answer said, Minya bia, says it yet, Minya bia, says it yet, Minya bia, will be also one who you said was in your biope. Baby, what would do no, or doom pempens will be yes, what the Afghanistan. Amen. And I'm going to pass on now, Miss Church now. The banner when it's better now, got to wrench him. And then what do I mean? I know from Obia from your house, with your own come into a body as a mean twofold. Not John who free home. Yes, hallelujah. Amen. About your cast match now. Yes, as smoke and a mudo. And no be a no crime or no if you are team one or no, I find mammy I come. Papa come. Oh, I go. Hello, mammy I come. Oh, yes, already. I know. Oh, no, I want to bravo. Nigeria for call to a petua a cup broken way. Mammy, I come. Papa, I come. Mammy, I come. Papa, I come. And one to Mammy, I come. Also, Papa, I come. Well, but your man on the profile too. Mammy, I come. Also, Papa, I come. About the Afghanistan camp. Amen. Amen. Afghanistan camp. Amen. Oma wa dwene mu now. Tie Bible. E te Afghanistan na Isaac be kas ma kire. Yes. Afghanistan tie Bible. What to dampan, what to mpan. What pomodia eh. Verse 23. Papa no be da ofie won mo ko no pay pacho ayodie ya. Foforo no be nyme so ye wan ya. Ebi abekwa na dwi so wan na o ko le chen. Obura dwaman. Yes. Obura dwaman. Yes. Bible. Ezekiel 16:23. Was only boy any actually no. Only boy any way in actually. Dear. Nyankopon ka se dua wo nhyira o keso. Awurade asem nie. O se onim se automatic obato ha onum. Nyankopon ho dampan fa. Se wan kasa na dwaman no ba ma se wato ho dampan fa. Imronte nyina so. Wo je se ga na memo de me se bia wa se o so nyintum. Wan kasa nim. Bono be na anim so. Bia. Bono be na anim so. Unim bia. Na tu ya sure se abas onimu. Tanko nimu, Ayuba nimu, Kwame Alasi nimu, Yaje nimu, Kokwachi nimu, eti wine, uti obie nimu, ana unsu nimu obia. Emronte nyina so, akwentia, carpenter nimu, fitani so yadai, daban so yadai, mesini yadai, minister ni yadai, asami ma yadai, MP ni yadai, osofo ni yadai, ay, tie Bible headmaster yadai, teacher ni yadai, filling station man yadai, tie Bible. Emronte nyina so, akwentia, na wato and I want to humpa. Oh, go on, oh, bow them. When I'm trying about them, Yamaju as a kutu. Once I make a job. I'm more be a cinema. When I was a mobile day, a cinema, or mobile day, a cinema. Tonam Cromo, you are watching Yana. Pine, Pine, you are watching Pine, Kwame Alesi, Pine, Ayuba, Pine, Tanko, Pine. Nasali Fudu, Yana, but the pump. I do what you draw. Yes, my bevet. Yirga. I couldn't dear draw. Oh, bow them. I'm be a sin. One more German one doors to tell you how blow. Verse 34. It would be as no cranny marker. I went to my mom. If the obese said that you being shut down, I know my German, I know my spirit be a better room. One a party, I'm not chasing mamma. International war, man. It would German for it is like your banner would tear me now. Jabamo sons, you do German for me say, oh no, hallelujah. I mean, oh, boy, thing. My sister be the boy, yeah. Difference now. Oh, not to be, I have to say, oh, Boko. Oh, dear. Oh.
me hwehwebo o ya sure Willie pa adano mansuma ayakubu amere etimi wo mi hu hia oh hu hia etimi mi hu hia na wo body way etimi mi hu hia oh hu hia me me wo momo antu beti mi hu hia pa e de na pese o kire no won ko me ko ana George e de yen George dada na woni mu no oh me a surprise mum e wo de yen ho mi hu hia timi jira timi mi hu hia timi mi hu hia wa so sakrama wa bam Jamai ni say pasha ubeshia no ahye short skirt o open den back open den side Jamai to nam na say ye na ye fi wa rasta ni ba kwa den sasa bonsam sasa we peti na no gon said we di to bear no nam kom no say anton menye den back to be say no everything dey inside eshem to the true eshem pine eshem osakita pantan condom di nam no mo cheshu maker if you be rembe otimi aduma no adan Jamai ni say pacha what Jaman free ti awurade asam na sachara wadwene enya sa ubekokota tirenche mu dia me ne say de ubo enyina later o de koso obi o asa na nsam no na nsam tuye edo enyedo ebi nko na ebi mra me de soa bla na ono so pema no o say na de na kwaye no wa wudi ewo obu nyama ne sa o wi na baba me boy yi say do say enyedo ebi nko na ebi mra me hwe obi na de asoa no hey what's what could you be obi oni so ba we be bobra mo be bresa Asemu. oni bra we be bobra we ya bai we be bobra but wo ba na ko di sa ba me we cha we be chen be ma ona be fefia de so nyina den asoa Tu so foso. o ti so foso Clicky. oh tu so foso still sa ba ma no kwoti wona ne nsanka no still oda so ba jama yo yes ne bonto ni yam dabi Ni so ntie no. Obadi amfani sanka omi adwum ati opa me warning with the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 the Bible chapter 4 the Bible verse 3 oso be nka sen abrabam ahoteye abrabam dia abrabam ahoteye Yes. ye ni die nyankopon pe we ni di onyankopon pe aw ma hoteye mu aw ya hoteyem munye mu mfiri adwamammom me na me cho Bible no oso ye nyi hu firi die mu adwamammom ye nyi hu firi adwamammom mu mo bie hu se ye mu biere hu ni se obenya na yere aw hoteye mu so boya so na wade na ba to mo bre papa bro ya no mo to na nsem wie na so na nsem tu ye ma bra ba me bo ye say do say nye do ebi nko na ebi mra bla no ba no so say do say nye do ye de so ye ho no mo de aso mo ya ko brosa we so ko brosa mum integrate na se wate mum bia hunu se obenya na yere obenya ono ane yere awa hotiem ene diem enye akono ani brem awde bobo nyaman sansa brosa na churchim matwetwe ma be wura sorim Asemu. be kwa sorim yesi ye neti Date. ni dia so ai Date bensa. minim dem ponchini krama na deti o krama wa he krama wa dia da o ponche wa ya ponche wa da o doko wa doko wa dia da o ti aso mu twempra ka chem se mu deti dia study e ho Hwe. ma na ka chem se metumi study mu ho akwasi awie ye ye o nipa bi wa one day I'll come and preach about nipa su emu osu wo nipa su ye nipa obi o te se krama opo obi won so te se giramoa te se okoro oba o ye giramoa agiramoa bi enu obubu ne boyere na so onam won ontwene boyere wakeka hyem mata kura me kura ntwana nim na re Kai. Onso obowre. me kura ntwana nim na re bete haw wasa ka hyem eti se okosi oba na o te se giramoa na enya da behunu so banda dabi wakeka ne bodo hadan asem ade kwaye no ade na wie na obete Chiro WhatsApp. sana ba ma bi sute Yes. keka ne bodo hyem te se giramoa ba ma giramoa keka ne bodo hyem ohunu so banda dabi but man nya ho ade anwie o ya ho ade o se me na me ye fie wura Yes. ne for start be din kwase asem go fie tumi enu nyina wo bia hwe nyonkon kakra o ya nsuo dan o ya
Yakupon fan is encounter. Amen. When you are doing, and then what to me, then on what you Amen. what you also, Yes. when you also, Yes. Bible, my warning. Yes. Was it true for you? Mumubia who say, Obia who say, Obenya na yere. Obenya on one year, Ewa hutiam. Eni diam. any diam, Enya kono and ni. you are going to dear body. Solomon Copema, a man will pay. Solomon tries and a man to banter. 1 year, Yakos, your baby, what is our problem? The book of Ecclesiastes. Ecclesiastes 7 verse number 26. That's 26. Mehunu di ya nyuno. Solomon no cover my thousand. And yet, Solomon say, I'm on one tiasie. Of course, Solomon Copena just like that. Solomon pay my house. Debbie. So, my man will power, Madika catch you and you be more man. You upon the man is our authority. Or down the radical chance solo. Chem di open amenya ma. Yes. I'm not telling say papa me penyansa me hu papa ne boni ntem sonso ne. No say ne me dia ma. To man hu papa ne boni no say ne oba twensa afre boni ti Solomon kase na free boni. O twensa afre boni with the book of Ecclesiastes chapter 2 verse Chapter 2 verse number 1 verse 2 no. Koso Miss you serious say. Solomon kase ti wa no say hey. One say me kan makum say. Solomon ne kan akoma say. Na me fa ni jemi so wonhwe. Boni am wi ase nyamna me testim. Na me huna de pa. Na me hu ade pa. Na hwe. Na we. Ni nyina ye huhude ye. Hu say ni nya hu Miss de. you serious say. Ono buru sa no asere kwa. Abodam. O sire bebre obi be ka so abodam. Miss ni Jesus say. Wie no nipa mu ani gi bebra. Edi na wo ye. Wanya later no akwa ye Me de. pepe makum say. Solomon so pepe na akoma say. Me din saba hwe me huna ma hwe. Na me tro Bible no. Debbie. Nso me ma nyansa What the ensabe testing pedua na we. Yes. Esu na koma nyansa e de ma no. E kire kwan. E kire kwan. Na me hunu dia yema nipa ma. Ensabe na e kire wo no. Wo de wo body na wusua. Yes. The Bible. Me yo ye. Oso wo ye. Dia me hunu dia yema nipa ma. Obe ye no be hu de ye mani pamba. Obi ye no osoro ase. Obi amfa we examiner. One adu ni pedua bobra no. Eti be ye gya na nkofo ha amra. The Bible. Solomon cry ye ko trash ye. Yes. Nkofo ha amra no. The Bible. Eti obeka sem ti Solomon say otase boni no mako. Owie no kofa matters no kofa hwe de wie no. Verse 26. Owie no be che me 7:26. ban. Kwa Me hunu dia ya nyunu Solomon so so. hu de ye nyunu che owuo. Oba na kuma mu wo fidie. O say e man bi obi oba bi akwa mo dan. Fidie. Nti sa oba we uni ko hia be dan. Trap pao. Obi atom say twongon. Eni. Fidie na yiro. Solomon da je say onko eno waba. Debbie. Gini wanji. Gina wanje. Debbie. Eno odi akware obi o. Ache no. Enya oba no awa no ono ade sa wa kire sa no. Debbie. Oni na nam sa no koto ba bi. Ena oba ndi afidie bi chi no. Ase se oba no afa no. Owa no huhum. Ena wajan sa de kokko ware. Na se obetimi abobra. Na sa nipa nso to na on pass on the papa nko. Ena oni nam nso fu a ye ma won chiachira. Ye becha how to pray no anka so abo ho mpaye. Unima me catch now because I will as what it just the bompa wa mera no wo di nkuto just the pa disem nkuto wa mera we just the pa no oil wa mera sana pesa o ya me wa sana pesa o chema so just the pa no yesu moja wa mera just the pa bo pa da wa mera sana pesa o chema me tie Bible no Wasi. Osi die na kuma mu tisa asaw. Onwo ba bi so na kuma mu tisa asaw on de ono no on ne net ri gu so dia eh no ayo poku na hye Tibenjo ho. Ojo wanyi tie Bible Ni dia ne nsaya homa. e na ono so obi so dia ne dia ne ono ana kekere wo Okay. ono ana kekere Personal attack. on your personal attack ono ano okutia wo Okay. and ya what dia tumi bi feel ho na be ko atia wo ohun se ne wiase te wiase nya kono wiase nko straight wiase ye crooked Yes. enko straight me ko commercial breaker ba oba de njira Amen. Hallelujah. Amen. Ye do ba de ya wase obambo no aspa wo de adom ya adofo ene to ke bai o si adwamambo mu nsunsuanso bra waya se nye de bebre sister waya se nye de bebre nye sa de o bebre yes de obo wo no twedi ampo nyankopon na akyerew ye be mwatimi atransase so ache ene de be ma wa brabo ebetimi asiw yie saso obi sa brei hwe ma menka se mi kyerew ene be ma onam ho ese obi po but honhom nsepe mo awaru obi no ne nam na dia ba kwere se obi koji obi kunu firi ne nsam a be ma no nkono bi waja na chedi but spirit dia se oda so waru obi a ono onya wade o aje mpa abo na tete oni obi ntam Okay. di chotu ne ni si obi so a
Say the panel problem pow. Tinyankopon pesa woni to me be konya attack. That is the reason when Toma warn he said jaya fa. Nyenya hwani. Solomon fam say no wie no be ma ye warn because okowuri ono later wie no tiabosumfie no onim. Yes. Later na Solomon kopia abosumfie. Tero. What's abosumfie say? Mini. Solomon Yakopon man 1 year me fedu pempens one ofa odi 2 minutes e share nsa etu anamon e fe no atrash here o can the book of First Kings 11:1 now tie First Kings Solomon should be 11 yet about the Bible 55 yanko Solomon ekokodi Sodom for enyamo Astarot there be me every one yanko okay verse number 1 kasa was not he Solomon don ema ananafo ma bebre Ekafero baba no onem otese mu abofo ma amonfo otese amonfo ma edomfo otese edomfo ma otese sidonfo ma otese hitifo ma wana wo firi amana kasa be bi nyago podcast wo mon kokora na Solomon hiti mo Abrade kan wan sam kire Israel ya praise for kwaso obi an kokora na Solomon hiti mo ono hiti mo na no tete no twaso yanko what was what awia no 5 no verse number 5 kwaso e 54 no kwaso was na Solomon enkokura bere mu no kwaso na yene no kom na koma ekodi enyame foforo achi yeti amana koma enimu nyankopon ho hwa amasa ni me twon mampa bomunya tene papa edwamambo kitensunsanso yes you very careful etimi sa wonsa no adwuma because uni mo ba na ne nada no tumi edi nachi ati oni obi akoda wa pepe wasi nsu ode ko na na uba wo pe ba wonsa beka yesu obi anka na edi nachi abure jama wiefe no betra sa ba hu krefe na be so ga jem sa uye nyamso mi ni mapa oba bre wo nyamso mpa oba de fa ne senka oba tie hia bobosa leta na mu de abeso nyankopɔ vie bobosa obo ti nyankopɔ we ye ba so dem koma ye warning on the book of 1 Corinthians chapter 5 verses number 9 okay 1 Corinthians would it me pese me se wo te Bible na se ade be tino ka sa asem verse number 9 would it Bible wasi me try Paul na kasa no wasi wo tro ne kratai ma kire chamuni adwamanfo ni afra ade no se ye ni adwamanfo ni afra because one we ni ye wakoti bibi wanye pe mudi afra pe obetini obi bebo adwaman wo dem ho awa sori nim okay on ne bope wa ode hawa be ha obi obi wa mre obi wa mre or very soft or very weak it wa hwani ade obobo nyaman bebre no say ye ni odwamanfo ni die afra wa so dem on ma no de gengam church member ba ko a ode ha akwatra no so no de akongam we be wie chene church no o ma dua spirit won krofo unnim nyankopon asem enye wiase adwamanfo utini wanka nje se untimi nkobo obi and just like that obi o ye den wiase nipa so bitini ba bi no obo na adwama untimi nkoche ahyawo ni ni sa debi tie Bible enye wiase adwamanfo debi na momo achi omu ana enibirifo anomimfo na momo de ba wan ya ahwa asem na kra na meka ana ahwa asem na okakọ ene kan se mu firi ene wiase se kra kese firi wiase na afi mi tira mu se obi a wo frenu onua person achi so obi e friend say dey onua a wo ye gidin no yo dwamanfo no tani dwamanfo aso no asem na America no asem na oka wan dwen obedua spiritual church members nim nanka se mu no bi jagengam na mane nya mesuma se ba sa nti obi jam se mu nyimi odem ho be jam se mu nyimi odem ho no mo wie chi na abetata mu nya ba akofo no o be wura inside na ase ojan wa doro ntwom no ojan wa doro ntwom no what the best sign mu nyina tipo my warning say obi timu man born ba ko man warning mienu miensa no to aso yes apa mu nyini mfiri mu na nya sadwa mra no odi ne beto ha read the Bible wose de ayin wose munini mo sa onipa no munini nidi mpo wow hallelujah amen this na podcast asem no yes abuna da no ya cho ni Greek ni Hebrew it so wusua ni papa ba de mfa senka amen omi adwene no omi adwene no ko check in Hebrew ko check in Greek na gentra aya nyema nsunsuanso wom a wo gya no tena dem a wonim foforo be kwakwache no ade akoye no share obade mfa senka womi adwene no omo ni so ntam na ni wadomre na no kwagye da ade ye nia panyi Solomon fa brabo no mu no owie na oka ho asam che the book of Proverbs
31. Proverbs 31 verse number 2. What's Adam me ba? What's Adam me ba? Adam ye fru ba? Solomon kasa the whole world. Adam me ba sheba. Adam me ba sheba. And for one day mama. Hey, bra. Nam krum na say maple. Oh yeah, wow, so my maple. No be nam krum and I just wear. Banchi dia kwa na skirt and okay. Ochisi. This one was a bishop skirt. Sister, bra. And then me too for say oba keep system unity. Yes. Memo bia kwa mo use the pen drive. And from Michelle o system unity ni 1 year. Ube download the virus. No antivirus bia. Baby echi no. Obe crash with the what this? Yes. Also, and yes, it's saying to be an idea pen drive here. Eshim. 1 year also better download the virus. Yes. Later no, what about the show one cause system unity? 1 year pet. No, so I can say with system unit. Yeah. I'm talking about your wife. Yes. At the same time, I say also pen drive. No, what the question will be at the say virus here. I also. Look at the book of Deuteronomy chapter 22 verse 22. Yes, Deuteronomy. Bible in Kasa. 22 about the assam. What's it say? Uno very maybe. Hallelujah. Amen. What's we are doing? Uno very maybe. Uno very maybe. So you about how you be da. What's you very maybe you doing? So you oba or you be da. Unse very maybe no be yira ko da. Any one benu. No mu. Andi nyanko boy sa. Yenim de we akodua wo we. Yenim de we akodua wo. To wan hwe ni ado tifie no. Obi de asem. Any to ase. Mummy and Yamonko. And I'm on Tinyanko. What down now? On tell me, I want to ask you. Tobuna Mabon, yes. Obadi, I want fantasy. What you bear maybe? No, be it. And that anyone benu. Mamunya Bakokra. Obano Bemani. Obani Bamani. They is have boni frumu. Madam Joy. Ye bonny bene from who for such a Jamano, but Yanim de way Yama way. Yes. 1 year, what we a jam one. What does what I know Jambani Jamanko? Or Sunday Bama Friday. Or Sunday Kubasai Day. And no Bama soon in your back day. Or Sunday Bama Friday. No man soon your back day. No soon you are day. No spread your day. Leviticus 2010. Look at Leviticus 2010. Was it Oberima? Was it Bama? Of Oberima be our 4 Bama be here. And also a corner young no more sour, dear. No more sour, dear. A kum na young kum Oberima. Dear. I saw the fruit pan, more quiet pam. That went for the I mean, I say, Okunjuma. I will cry. I will cry. I must say, Mukra hand to mouth, Munyabi. Now, can you say now, Debbie? A Jacka Crowco. I'm a bin wada. Lolly fair, Uvetria. I'm a driver foul. I say, Lolly fair, why I say, Kutia. Metin in Pefe, Utria was Yawa, was Kubisa Massa. A Triada Dada. And we are fair. A Kutia, Lolly fair, or do I ask a Kutia? And what put winning Pefe, who can bring Iowa. Papa. Will tell you what about him or the mofo. To our year when you are a war. Our will tell you your babesia hard worker say, Okoba. Now, what's what if you won't come and I'll put Tibayani? Ayamau. Can one with you know? Proverbs 41. Proverbs chapter 14, verse 1. Papa, Tia Obenyans are for silly dine. I would tell me, Brom with me as a fee. Etinya bom ono hwe fie kwala school bibia obey na titini ba wuram edwa odi na nsen adwuma nko yie wa kotiti aye ho ma sai won sen so ho tie babo na oba kwase bi no oba kwase bi a wodi na bedwiri no abedwiri san ne ma no nyina me nam twa babo no dabi am oba kwase bi nam twa oba kwase no bi no abesen ni nyina no abesen ni nyina oba de for the sanka wo mi adwiri ni Tony Asasira, Kedia Boya was Obambonia was a power the other way. And a topic about I said, your mamu, Susanso. Susanso, and what did he? Amy Bray, Miss Ubi. Or the Massam Sa Monday, or doing the star. But the Massam Sa Monday. Anyone you must say. So when you biana, Yaneda.
sankrofo nyina so nyoma da papa say wie wo say papa awre me mama awre me sister awre me bra awre me to nyankopon no obo wo no onimi de kan wo a ebebere wase ti wa ma wo ni say embo adwama rofrofo entwempra bibi kofa ma de aware na asi wo timi se wo bebre babi sia be ware oba chiri sa it nyankopon use word bi am with the book of Proverbs verses number 32 Bible nkasa ni yango Proverbs 6 verse number 32 it obadi nyankopon asa wase de ofa yere no so de ofa obi yere no uniti ale dan so uniti na de oyo sa no o de se ne kra wasu uni ni pa ko Parim de tini yonku ni pa akofo bi ni obasewo o shabra obasewo life emane ni buase na obenya obi wa afesika ye boro no wasu bi anya cat aso di pa no na se ni pa no na kokura empepada kokura so empepada obadi hu yemabo o kan Proverbs chapter 7 verses nyango Proverbs 7 verse number 6 verses bi firi mi dan pumam onyankopɔ so ɔtesoro ɔtɛ bi ɔhwɛ fam a mani no ho kasa me hwɛ ɔno ankasa hwɛ no hwɛ nipa wɔ asase so a me hwɛ entetkafo no hu sɛ mmerante no biada ne ntete kwa me hu imofre no abranto wa wɔsɛ sɛ mmerante ne mmaba wa menim deɛ ha wɔ mu a odi tire sɛ sɛ bɔ 730 wobɛte Ghana krom a meboy Miguel adwama yɛ ɔman sɛ pacha ɔpra bonten bɛ ne ntwe a wei obi pere obi afo trɔtrɔ ɔkɔtwempra obi afa taxi obi afa uber ɔkɔtwempra wɔsere fa ne fie kwan so obi kyɛ obi so nante kɛkɛ ebra adeɛ sa no enumere no anaje konkɔ esu wo mu no hwɛ ɔba bi behia no ɔba bi so ati free o ofura adwamanfo tam mena me twɛ adwamanfo tam kyɛ sɛ wabura adwaman na ma onsuro bɛma na koma sene wagija na so asoro ne nkyerɛ ne fie sesia no omro no so bro no we akwaja hye no sesia odwa so akwaja hye no wa ɔtetantwie nyina ɔnam bro no mantam te babo ɛna ɔsɔ no mu otimi so bɛma mu fina no no ayere bɛma ɔsi n'ani ka kyerɛ sɛ otimi sisi n'ani kyerɛ bɛma ogua ɔbɛ bi timi kyerɛ otimi sɛ ɔpɛ wa prawo nyɛ ne pɛ mɛma bi prawo mo ɛma ne so bi pɛ mɛma bi so ayɛ dɛ prawo timi di n'ani ogron wa mampa wo manya den beso jana bo beso aso breko osi bia so wura fi bia ma me krate okokun te babo wose osim n'ani ka kyerɛ oba no ote sa no a otaya sa ne ma no wadwe be yo se oyo ba che se oye friends gentry ni ba keko go kita spirit te babo wose asumdwe afa ne body da so obeka kyerɛ se bra obetimi na akote o mi anam de me ho ade ena mama wo aboade ɔno a o ɔde ne ho ma o obeka so e wa ma scholarship eno tina me fira be hia wo scholarship na ɔde ama o te babo e eno ma ba hwɛ wanim ni te ma babo verse number 20 no hwɛ babo no wose ɔfa foto ne sika kuda dabi te babo no se na ne fie kwan kumkɔ wo hwɛ babo no ye okay wose ɔde krobon epepre ene sabo udi na chi jonjon bedi na chi jonjon later te babo wose ɔma ɔdɔ eme ne ekosia no pa kwaso e ne yɛmfa akɔnɔdeɛ nsɛpɛ yɛ ho yɛmfa akɔnɔdeɛ nsɛpɛ yɛ ho ne efie wura ni hɔ efie wura ni hɔ wɔtu kwan kɔ akyirikyiri kura na otimi sa ni ko yeah ɔno atimi kya kyekyew se ni ko ni hɔ ni ko kɔ no fa foto kura e ntenya de ni ko baba chesia ɔma wudi ne kyese wudi ne kye awura fiem kwaso e se na ntwi a okokunu ye kokunu na de ne koma yanka no wudi ne chi jom se na ntwi de ne koma yanka okay just like that yes what you go through on yes Proverbs 5 nyanko Proverbs 5 verse number 19 koso yenti obodi asem ose mengase wose odosa atwini animonyam da bi ebu different okay yanko 15 yanko verse 15 no koso wose num wabura mu edu ye be ma trafa ko wabura mu nsuo ba ko abuya wanya ni nsuo asene firi nsu tirem ewa na tra ho nsuo ni wabebu afiri mu aba ko na ayemontre so asutini ko ebe ye wonkwana wo dia eye wo nko a ukɔfo fa later wade so abe bebreu enye wo ni ho wo biara dia we de oni ho wo do wa cheche nsu ori cheche na dum hira ana oba bi so efan odi che kwa orange wo hwe cheche
obi ni obaby ada dana na mo nyam say fisa bel ko na start dumba ni dumba na wie ye ni efri ti se wutie me na wadwe mra ho so obade ntu adwama ho to ni paduam yes no ma ho konkro abeti dia na ante se Kristo ni maba verse 2 Proverbs chapter 2 verse 10 verse 10 se nyansa mo wakoma mu se nyansa me de ma wo ne ba wakoma mu na se edimbiye so okre ni dia obade dia do me so okra mu a adwempa hwe wo so adwempa be hwe wo so entiasia bo ho ban entiasia so be bo ho ban ebeyi wafiri bone kwan so ebeyi wafiri bone kwan so ene onipa oka nkontontisam ebeyi wafiri nipa oka nkontontisam afiri wona wagya kwantere ne ho ebetwi nipa afiri wona agya kwantere ne ho na omukonanti esum kwan so wona konanti sum kwan so omomani gye bone ye ho wona wani gye bone ye ho na omudi akontontisam ebeyi wafiri oba na nani sam se wo manyansa sam ya mi kan kwagisima ba wunche usomu a ebeyi wafiri ho oba na nani sam number 1 ebeyi wafiri oba hoho a ebeyi wafiri oba hoho a oka adokodoko sam ono wapo na mabo abrem kwakyerefo oba bi wapo ne baba abrem kwakyerefo nani mu ni dwa ne wura firi nyankopam obedi wo musesi a ne wura firi baba mu dan ne wura firi nyankopam ne wura firi nyankopam ko ne fie kunko owuom saa oba ne fie kunko dan owuom udi nachi ubewu na kwan ko isamanfo o ka babo no a oba bi wo de wo kan say keep unche okay acha 7 years one of kon hu bia na nsane me na me try also meme bia akọ no bia dodo na wu wori si nkwankwan da kata mi na di na chi o also no akọ no nyina dodo na wu akọwi jatanam akọwi yeah, frame me. Say 0559552686 0507690000. Mr. WhatsApp number no, Mamon Fre. WhatsApp only for voice. No. 0559552686 Yes. Wait me afre. Say Mentu nkaye wadaruma. Hello. Yes, but Jody maybe I got free. Pacho Nana Dini La Paz Ablantie. With you. Oba dear Yahweh in Shilao. Also. Nesso. Ode. The Oba dear Diasmo Abraye. Homodiane. Yakasi ever Fadi Begge Juma. Ibi Tuana Mongum. Na Yama Ubra Obre. Any amount for more Mude Airboao. Enyekwa so say winchila wabua for akenkai for ane wona wo adwen awa kompa di ti asempa ni na dachi bi no nipa bi anya yiraba wasa so ba de ntini nim kire ewie amen ya wahwere onso wanemo okoso nkuru wontini nim nkire the ya the diada ibenya asem foforo atie firi wo yesu edu wana mo na boye di anim ama ya beye obade yawe emba Kristo nsira wono wa ekafo nyina atumki amen Obade nsira bebre onyo akoma so ade wo nyankopɔ we o my one the book of Hebrews chapter 13 verse 4 Hebrews 13:4 verse number 4 wo de tie Bible wasi wondia wade wo ye ni awade ani wongu aware mpa ho fe de ni akotia begu mfa no mpa no fi wo ne nam sa papa bi ono ne otu kwana ne yere otu kwan o aboabo ne bibia no o peja ne baga to na yese o wanje edu udienu midienu dia condom no sa de ma me also yes ginum communities all ko dia wa te oso ko mesumi wonum ofie enu no se enum a odi ofie odi e de ya so so gba mebo na mfo se jema e ya gro yasemo gba mebo unim nsunsanso ati inchile down so no betimi akwa gba adwama menhia na yira ati oso ba yira wasam dede wadipa ba yira o kan de book of professor wadipa ba yira from some one time hello pacho di me be akasa free Apostle Midiani Opening Thomas, Mikasa Free Otafuma for Kumasi. Pity what down Opening Thomas. Manema Mudio. Amen. One Omana Uni Omudi Jumano. Amen. Apostle Udim.
ne utena se na se osa ase a ne fa pen na ne de minya quotation 27 wow ye kwa de mantini afa na asofo akonfo ho nsam ne de minya 41 apostle ne uche upreach ase a na madie we very say Exodus chapter 20 wow na ma sa ase free wine no na me hwew na me hwew o se ne emra no de to so no ana mbe ye ana mwadwuma oba ade afa so ana wawa mu amayen amen tabia minya konya wo fi di kese so me ka kire wiase nyira se o pese unya enkwa utunya memra nsam kuna unya nkwa mpa o se oba ade mi se adwama ye na tuwade a wo mpe ana o ka kire ne ma wo so no ombe nante se emo adwaman se potensi akudu a wo yagu ho se adwama unsu so na se the creator na obo ye and the pebia or the maya ebem ya ya sunye ni ya se ne sefu ana se kan se jadi munya sa suba we am be sa bobofo no nti ma me nso me mfa de time se wo no oba akoda na ahohom be de wo ho be e di machin kuntia mo se na papa de boy ye no na ya we boy no o sie ye oh opani aya na ya me ya me se ya si asofo ewuye wiase wo ebusa won ho se wo ya asofo na timi ati asori na nipa di won ati na ya na anya me wanwa opani eye nyina ya de ho se obo ade esuba mpa na friend say ya kubo nguma no friend ade si ye mra na enkere to obo ade amen amen obadi nsha bebre onyo so onyo wakoma so ade ma wo okay Ephesians chapter 5 verse 3 Colossians 3 verse 5 Ephesians 5:3 Ephesians chapter 5 yeah verse 3 Basi menga say boni esi kwan obechira wo na adwamambo efidie yo goalkeeper o lo tell man ka be ka say invent number be wato fidie yo efidie yo jaman mu tini pa gba jaman say efidie yo be bie fia no nko be bie fi just passa tan poto ene brede ye aba mama ye mmodi wo mu se de sa hotefo Kristo ni baburu sa so 40 aso de mo wayere practice mo wayere aso de penit mo wayere kontro vi nkokura omwa na yo mmerwa ana mrante ni mabanu egumba ti Christian brother a man from them was the enwa na memegum ye the enwa man twe be wie kire da bia mo ba ko kira no mo ba so nyame o ba be wie kire no unhuru nyame su ma dodode ye da bia ate na wo so be huru dodode ye ni bi no so no spirit betini am wanya. But at the same time, when we are so near fair, Utibe Pache, yes, Captain Ube which and Tanta by the name of Fatro, Ekitansu so me time me castle, and yes, I meet me for course. Yes, because me come anymore. Hello, Patrick, maybe I can say free. Hello, good evening. Good evening. Pastor, me dey get you and the Casa free. Akwatia. Me chia kwatia fo nyina. Papa. Amen. Oshabana yete umsempa ya antabrabo bi on kan yan fa hu and some way and TV was sorry them akrokro de na den kwa na yakatre eti ya sorry them stamp nye onyankopon ya wenema ya we o shira no kase na yete won kan na dauden kwaje sami ma yedi rade ma ya so ahodene amen ya we nyame ne ma ya so ahodene na yentu bi nya de ono hwehwe na usane na ni onya mu aya nyira ba na me wa asebi kire ma adwen kakra iti wada ro enne wa ma yehu entin san so e wa dwamambo na se woni obi kempna san na ma ware ya enu nsu san so ehu one fraction no mo be ni sen depending asori awoko te ahunu mo agbadwaman di akowo ene kare ni podi ankasa akora kwasa o problem but ne yaji kwa mezi abenti nyasanga problem wonti the best thing is adwaman mu na mo de worry dia esa o ma wo pa bo mo ye di na wo pa asori bi ko na sa wadwene na mo basu
And yes, about a corner back on call, back what yet back when you some problem. Because I said we team up. Because our room now they buy. 2 kind the book of 1 Corinthians 7. 1 Corinthians chapter 7. Verse 2. Verse number 2. You talk about the asem. What's the Ne adwama monti. Adwama monti. Obane be bia nyon no yere. Na oba bia nyon no ne kunu. No ba bia so nyon no ne kunu. Okunu ma oyere de yese. Okunu ma oyere de yese. Oyere ma okunu de yese. Oyere ma okunu de yese. Oyere eni ni nipadua so tumi. Oyere ni nipadua so tumi. Ne mo okunu. Ne mo okunu. Me ba kasem. Okunu so eni nipadua so tumi. Ne mo oyere. Mo mfa mo ho nkame mo. Mo mfa mo ho nkame mo. Adentia mo de ko kame ho a. Ma fa sa so be bi pen. Wa hwe ni e pe ba kwa tepraka. Yeah. Ba ko tiaba. Old business. Because in old business that. Mo fa mo ho nkame mo. Jisa mu ba no press. Jisa mu no press say. Mo betena o kakra. Mo betena o kakra. Mo tum weso mo mpaebo. What we say ade ne ye ni krampo no mpa. What they preach about me the way ba besia wa. Our teachers the message say me boa boa na me to airtime be 2 months. Answer me tinya start because part 1, part 2, part 3 no. Go me about 2 times a week. E no me just ewa. Me so wa di mo atini aware ne kwan wa. Tell me chen number aware me ba wa die mu a. Me say that nipa be sure off. One na akwa accidental one. Accidental marriage. Or no, I just say, a near about Donald, near Bemo, Penwell, and a ban accident. I don't know what here. As a car that I beg you, I'm fun to a body at one here, but hello, but you never got free. So you're from Deborah, they don't get you what I remember. You're from Deborah, Denta. It's you. So for with the work papa and ma nyame hira we bre pa me wo problem pa na ma so mi ya ma ba form wa ma just me boss o me di pa I disappointed in me am as me nyama pa nyina block nyama pack e ba makwam nyina and say nyama esanse me di no krama no fiti be 7 years minti o wa dream pa ma me o say akaka kra bi nanka obi kwanga to mani mo no ama ni na twa kwachi se this is my depression pa ma adrenaline the be adrenaline so for any easy so pa sorry because I sorry the cost for pa me corporate the cost for that I mean this out bomba na uwa bekasa says not that team wa worry I feel like maybe school I may pay you make an about for my and this Jaman union free. Oh, for you, money I'm a 2 for now, so many a man say, I could into no pass, sorry, by boom, Nabo, the other 2 and a who branch they do a dental as a bit better. Oh, I cried, your more than 30 branches were cracked. Okay, and the message my dear, okay, my home dinner and yeah. Saturday, yes, Saturdays. Oba, why? How to pray. Debiana, now wait me about pine or with them. Hello, but you maybe I can say free. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, but you're say, you have to take quotation and see, I'm going to know this thing. Abanye wadaruma mesremo saze muka but mich machiremo a mese answer na metimi ameye be yi no age se metro quotations na me be program no na me akoma MCR fo no edi me preach ya quotation gu mitrim o de obi say me quotation say ya dia mba na me di koma o masanka apem ko be na atworo edi me nyo bia me preach ya quotation no say be matwere krame. Starting program na papa na me kotu edi me sawa da roma every pemono ye hwe na ye to airtime no kwache kakra mbepon an ye me preach we no obi betimi atrotro nti e pon a obetimi di agusu me sawa da roma yes ye kotu o munya boto no mtie no montro yeah only obi so atro 20 something ma kwa so atro 40 something me sawa da roma me sremo tina me se mo nso masene me nya more time metimi bi ato no me ama quotation time say maybe in a famous quotation in your day, Enguso. No quotation I think, Eguso, Sabin be matro, no didn't Eguso. It's a wadama. My children, still.
intro quotation kita me nsa say na me wiem sema opa bi sam kwa je say me quotation ni me quotation ba eno no be de no MC Afonso aka nti yegusu kakra yakọ anim why damase oba de chira hello ba jodi be aka say free Niti wadawama. Yari nyame sawe. Oja usumane. Yari ni bene ya mesisu wana me babla bona wakopa no abayi amene ne ti ambese antamene no wawe. Na asase na ayese awopo no empese on the tete. Ese ba kasasa da krebi na eche no na obana awopo no sa press ze. Let na wale omumano. Actually na ina for the majima sema ye basa na won see. Let's say from 3 months to 4 months majima emba like everyone met na previous ya tise le plan madam for gen sana akon ha ko yejima. Ayi na majima me test. Ogwa sorry. That's all ko sorry. Also for man why? Okay, nothing. Okay. But in Shirabi. Jude chapter 1 verse 7. Jude 1. Jude 7. Jude only chapter 10. Jude 7. Jude 7. Jude 1 7. Zazere be obi match. Osi. Said you Sodom ni Gomorrah. Said you Sodom and Gomorrah. Ni nkro a edida ho. Nkro na edida ho no. Na wo ye ye inu. No mu ye ma de ko ba bo de be kira. Na wo de wo ho ma edwamambo. Wo de wo ma de ba de edwamambo. No kodi hunam fufrechi. No e pare sa pe na kodi hunam fufrechi. Omunya ketu ya deda ho se oja sa asatu ewo mutu. Atatu musu. Na we krampo na omudi fa omnam we frese road papa mumpo oba ni be ma no. Na mo amuye gay, mo de mo chimi papa. When po henju so na gay. Gay wo de nyakopo dwa kase papa. Was it what to the book of verse Romans chapter 1. Kababunum. Romans verse 24. Chapter 1. Shebabu. Verse number 24. What's the saying? What's amanamamu for musubo? Amanamamu for we musubo. Unyankopon ejo mefi. Onyankopon eja nipa na mefi. Omakoma podom. Ewo nipa akono bonim. So mo mu nipadua da. Se nipa mo nipa mo de mo bom nipadua da pa mo. Wasesa nyankopon no kone. De oba be se no ayene se na me de me waji nipa wo me na mka che. Wasesa nyankopon no kone no. Wasesa nyankopon no kone no. E de ade atoro. Do no kwako fa oba mpo ye no me ebedi na chi. Do ebedi na be ma. Okofa nyonko be ma. Spirit be na ebetra mu. Sure. Bible one fari ade and the man fari ade no nam kroma sha abo de bibia akọpe bibi se we you se nkwala ntoma go wasoma bo ye no bo ade kofuta nkwala ntoma go nkwala na pin hye obo nkwala se toiletro se nkwala pampers ne gu ne bo so onu abonufo ke ba bonum yet onyankopon agya onyankopon se wagya mama ni wakono na one ma ne ma be sia pa I don't know from young fire bia oba nu panu a ono ba so oba ma anye no ho ade no wasesa de emfa ne kwan so oba na sesa de emfa ne kwan so sa na madam so be ma wo so ba so onko ware oba no wagya wonu oba ho ono so wagya so onko ba biom emo mo fefo madam ko no be ma pa bone to bone madam ya da pade be ma ya da pade o manya ketua nyakopon se mu dia ketua pa mu dia akatua ba mo so de mo dia ne nyu obi jese nye spirit bi mpo ne fi obi chempo na eba da bi ai mu mi fa ye hu yo mo dia so betua mo kapa papa o be di debate o la show wa kasa wona mo kwa to hyehyɛ obo pampers woto hyehyɛ wona mo nyina woto hyehyɛ o yale papa said your mom said you mwembu se mo be kro nyankopon nim de enti mo be kro wo nyankopon nim de enti onyankopon so wayo mama adwena emfa bia mfra na yem bi na me de me ho ye me right wo bo ni right so omunya de emfata onyankopon se wo ye de emfata wo wagya uti de wo ye de emfata de do how de musuo be bra wo oba de wo ye mabo amen hello bacho ni be be akasa free kose Apostle Okunie asempani ni tem de futu we tem de kachire ye aye flefu eno a ana oka yes Apostle yes kata quotations ni na aye 35
Okay. 35. On the Ubachila Quadro ye Adiciano. Yeah. Back was it or Quadro 4 Nensa or de Corner Numum for so I don't know and Crawford. Then on Ben Corbett, I didn't make a same call about the car. Main coming me for so a damn then say. There are some coming in our corner, you know. Uncle being himself when I see an uncle Lydia, can you may say, Miss Sorry, one I'm a Korea. There's also no course in no quotation actually the photo. More than what you say now there's a 10 room. If you are not trying the bazaar, what you have and there's non quotations now being necessarily a month for questions to movie 70. Now I'm what can I walk up and say, what's up? You now, Bempa and San Over for everyone, because I know a chill 60. Don't mean sorry for the home. The quotation your best or bad day, I was say, couldn't you preach you to Johnny? That was sorry. You could carry and answer. And on the hard, and as we may part and dear. Because that's what the quotation is about. Wake up, no give choreograph, but I could be a bum team. Oh, it is the woman no more school. Over Musa say, a dear. Oh, oh, see, ya was some person or person who's with you, be soon be now for Mwaba, because we were babies a question near Kutuna, a beer was watching him. Hello, but you're dear Becca's free. Hello. Then don't care you what Hello. Hello, Mammy Pajokasa. The part Apostle Yanko Ponchrow. Amen. Oh, me too, pa. Now, and there the Treno. Me personally, Sabi. Yes, so, Nasa, a Covase. Only Nipano, a Jama Muna, Watana, and a Mawon Kola. Mawon Kola, Vieno. At the Tremu to say, Sanamukanya, Mishamiana. Abe who say, and yet, I saw si be marinha one day one yes, na uchu hopefully no say. Is what you want? Only be man akwa wa here and son a wukui. Nene na ukola be no. Oh, that's one yan one day. A patch of Wubusia. They say I ain't yes, Miss Suma who said a bonnet. Afraid yet. Person quite one day one year on yen at my say. Then you or your fruit when you're they must be young pass. They say, who says they were both trader? Hello. Who says they were both trader? You don't say if you are doing it. Opa, for trader and no fun head in court. Or call me when you're funny. I got in there for load for fraud. A two woman I say, oh, my crop for friend. Now, my push your phone say, baby, I do the only year Casamonia than Enfrim. When you we are about with Tijano. Well, Bushy, one almost must work out, oh, tall, but it's an G. Ade. It know my crop for no one like a crabby mount, not so I say. Why? Takano for now, on this one, you know. Hey! Now, what sorry? The pattern may call, I may call the same quiet, and I'm a good. As you know, team no hour 5 no. That's what I was 5. I will 5 in areas and a mother who has started. And you catch us on no. How many by my friend, how many by Manacasa? And about my young Kobe. And also, hey, mammy, Moby, wait, Cock friends, yes, of one upon America, just Apostle Quadma see. Messi, on Fremo, non Casan Tremo, Namonquaya Moadia, and your crowd, Namore, yet Pewana, ye crojay, the old Tiason Mudia, yes, it would be Samuel, Poppy Sano. Money woo how. Some of us are near Jim Tight, now so dear move down quite and give him Munchai. Ade, okay, the book of 2 Corinthians says, I said the Nippon Mope, you show my mafa. Hey,
baby I don't know. Hey. Sabatimpo. And Sunday and baby I'm dear. Yanko. Sis. Yes. Koso. Eyempo anasa abofo bofi suruba. Ebe ka sem pafo frochire ya. Na brand now. Galatians 1. Galatians 1. Verse number 8. Verse 8. Na say impo. Osempo. Yen. Ana abofo bo. If the suruba be ka sem pafo fro bi kire mu a. E kire de yen kan na. E ka de yen kan no a. Onue. Said ye can mechanic. Said ye can't na me can free Old Testament and New Testament. Said ye can be say. So we be cast so we be cast and babu from two jamu. No with them branch no. Man the catch us who are with it. When you ban him none in the watch as my worry. And when the catch you in Kuala Wale. When the catch us and Kuala just my worry. Tiababu, who can in your Jamayo, the same much and plan. Where about Cosso? Cosso, now for any pa, if any pa, and I'm a person with your Bama. I sorry no. Mo pe crowd ntwa jaw o metram anase nyankopon anase mudo nyankopon na se me hwese me so di pani na se mo person me so di pani na dom ni baba dem ho dia na me da so so ni pani a mu da so ko so di pani a ene na me Kristo ene na me nye Kristo na akwa na wasoma mo da bi ase mutimi ka chem se mo koye mo ho ade o mo de no nya dwaman o mo bo adwaman no dia wo to mo no mo twempran se because onyo mo nto mo ye mpratwefo yes oni oba tra na onya ne ho ade ye mpra na mo because wo nkofo oba wufuro bia wonachi mo de ne ye mpratwe ti one now preach about mpratwe ne adwaman and adwaman no so ge won apan o so ge won apan o so won apan aha and am mpratwe de odi nete onyo ho ade mo twempra yanko hello pacho de bia kasa free pacho from me amen na kasa free atimota Ocha apostle person ka say yawo nhira wo nduma pa ye pa amen don't kwandem amen apostle pacho about jaman we no issue person advance so because who apan me so jaman bom no betim no dia advance wetin dia so a jaman ka say jaman yi se won jaman say di generative electricity power we want power dey buy sabi obi bobi den a wo mi sabi mi preach Obi den na jiji wa yasumntira. What's it? I'm taking music. Chewe. Nja mechanic say ni say. Once technology abai internet and so na jama bona kwakwa dina super. Kwakwa discover internet ni wo. Boko we prema ba we kana say easy. Aye komo ho. Ukona ho ye wa de kampo na about to say add small one. Mate, watch you need problem. Watch you need problem. But I buy any how that is the boss was share would do you when Timmy is soon ye. Oko Jesse Jamamovo. Now a Jamano Croft, who will be no Binamwa, and no be no bit to Bacassan near it. A Jamano. I saw for mom, and I saw just yen preaching found. Na me messentia se bi no bia frame wo so otia sori mu a anu adio na so panyi bi tim check just a prime master team anu adre ye trase na sori ya nsom nya mo mpa ya ene zongo first pa zongo na ka ho na discipline na kasa wo so ba na zongo mai wa se papa adwaman ashetu ni adwaman ashetu ye memuna first memuna kwa waria nanka ene dai waso sakraman na Kristosum zongo adwamado kura sey nyina na miswa yira odi sala wie ya no kwa kodi na ya sala so aka odi bronya wie no kwa kodi na ya se bronya aba alo pa jodi me be aka safri About na ya de. Amen. Anu da ka so boy do ko sa no kale. Amon ya bi no twin. Afọ mu ye ma ko na ma tin ya fa no kwesi rin kramo fa no kwesi no. Na ba ko sa na ba. Ni ya ba ko no mu ye mu tin da mu ko kwesi no ma ye ni ye mo kwesi. Anu so mu na ta ko no wa bora. Ada ti o ma kwesi. Very poor network into about the Inshabi. Nansa, dear be obi sign mammy.
me mpesa ana me ne beku konkronkro so se ti sa so dia sa kro no omo hwe mu ye yesi kro bi di afahye na omu di ni atopa afahye na we dia sesa no enye sei enye baako kra menim se mo kra dem kamo discipline afahye ni ba ma no ta lo ba to bunipa hey afahye oh Ghana need future say no credit obi kwako de sense ani ma me no se be di ba adwumanti me yam se no we kro asem gese me nyapanyi bi ofi kro ma bi se eyemrante na eye ana se kro na ahye so omonye se kro bi se na se kro na aye dia ene me de ba begu aho pa cause ye jamrante my world kro hey na nyami ye tibi bo de wuro kro bi su ka gese mrante nkwadantam mai wan kwadantam abai wa kwala nam kro mu ani ache no Krobi he so the oye no obi so the ya jam so munyina mra abontene no bia be mataroba to bupa na panyimu gya no ore no eh no kura na say yentro me dem say nya fasha bia na ayi bi no ma bana boys bi no mo yo mo ayi say ti sapa na fasha dia na mo hwe bi na enye say na mo tetifo no ye dia na nanom na ba bia wiase adura no bia ba mo sesam na me nyiri say tetifo amamre tai Hello. Good evening. Good evening. Because I see that's what Liberia come. Meet you at Aruma. So the person is remember as sorry. Meet you watch a lockdown when I started meet you. And watch you feel. Grandma, dear, maintains a branch in the about Caswana member. I'm about Caswana. Free or found call, but the moment I direct or direction or. Cause almost a time a bread a chiro baby, but the person me who need na. Oh, the Fakaswana man how far? Or my direction why? Kaswa 5 branches no be one man from Kaswa and Sunano, if you are Kaswa Takraba, the Bakoswa of Anko, the Kaswa main we ankasa, we are wide winning Chewa. Hello, but you may be a free. Kose hello Mentunga ye wadaroma afashe boni be no obi akra fi di krom se okodi afashe okoya no kobu atopa mo ye bibi you na topa be kumu hello but you me be kase free from kase free tama I'm 25 iti wadaroma and then the master pan or come. We should be a Jomaya Yima Brabo. At the time, don't see a message. Come in. If my domain Sebi, I can't crack on your spiritual marriage. Oh, I'm going to say 6 months and 7 years of the baby beer. Why the infant son come? On the level to me up and I say, you suddenly need me. Papa has said, not to me, say, and then answer a year content, the most worth a hour. Open mobile month, I tell you. That brings one or one time Shima at the Bremen, my miss one for me, for no more friendly. Intended. Papa, Mr. Bible. To Gidiana Mon. Put in a fear hapo. The morning church and Ebano. A doba the hour, and then can church and Medebano. A year no a topic in the mammy. Then I say, him say, obey ye bin wajuma. Paso sunny bin munti. This anchor, dear mammy, some informanima. Obiwa win or a gamine on assume. But only moons and so so. No piano, but yanenda. No piano yanenda, Madame Catcho. Twas with your mamba, Fatut, no bed piano yanenda. Yabeme piano yanenda, sister. Ate, let me bapa to Nizwa. Abelun. Actual near my be quiet, any day tono. Then may be any much no.
if any ever ko we ko ye say Nyankopon ka kire say we yo ye nti na wie ni say. Hello Pacho ni me be ka say free. Hello Apostle Okwajimai. Pacho if me Elvis me ka say free damango. Bi che damango fo nyina. Nyina Joso. Amen. Apostle, is it a man shoko am dimi now? Hey, before you man I say give no sa. Amen. Amen. The chance over my case and bunny na adwuma bon wase na person ka kakra. Adwuma monde. Nyankopon fa afa ne sanka wa. Obo a utimi nya. Me na mumbi ba ma bompa ya se Nyankopon ama. Like say kwa adwuma bo enya makono kwa bi like me obi kwa like me ni kwa ni se pressure se ni pano kwa. Nti Nyankopon na obompa Yesu fe na odne sa beka amoja san sana manamanya enza bare awoa wo ka se wo de honam ipa ni moja dia. Ntimi. Yes, between any Sana Muno, because what the down when we bar a bay party, Untimida, Untimi, I say, Bompaye, who swear how much immediate, when so much of Bompaye, so for a corner bonny and your mouth in pen, how much you so Bompaye, and I don't give you, Pasta. Untimida, an easy cry, and she, without a party, on some of the beard of rain and Michelle. Amen. Obadia, we shall Colossians chapter 3:5. Colossians chapter 3. Verse number 5. Was it Munkum Makwa was Kumwakwa, Pastor Chelsea, your self control. When the catcher also warrior, Jaman to a chat. When you think I won't pedium. Kumakwa was it won't Kumakwana dia. Papa, Ura, no pie, Ura, no pie. I want Jamamuakwano or dear Jamamum, Obi catchers our warrior, it will trade Jamamotia. A corner won't pedium. One mount pub man yet in it, no one baba count, no one come up when you self control, dear. I bet you want some. Yes. A video. Just one come up and I may be a video. Conosas and not be cono babesia. Oh, there be pessimistic cancer on them. I break your mind, one. This is no better no bad. No, I can't even so acquire the abba. No, call for Jane. What probably be done in Jane, eh? Hello, Pacho, didn't make a free. Amen. Oh, who's that? Within the moment. Mohammed, with you. Mohammed, with you. Malo volume. Okay. Pacho. Wow, ya wana okano. Yeah. Apa sa atwe ma adwan ba no me ma be stay. Ye Muslim for kwa ye fere ya Allah. Ya Allah, ya oko Saudi Arabia. Ni we na oka ya Allah. Ya Allah. Me wo Muslim nyina me nimu ta Nyankopon ni bin na ya Allah no ya no. No for the real name and for the title, yeah, la. I got my bonus about Cano. I got you papa. Mohammed. Slow down. You say, I know Casacora or Bar Friend Line Super. Our balance will going to take your channel. Martin, what through time, I mean Casacora do by the crime, assume that idea, many about the dynamic one for. Oh. Second, me no to the fear, me yet come and yet that second, many better than me well, Ubiawaro. It's my boy, umpire, natural free of Mambo. I'm talking about Nina. I don't know, Papa. Gosaki, Abemuasaki, Nina, yes, on those. Yea, Mohammed. Man, when a man was some Miss Roman from Godiwai, slower on freedom. Yea, this was my saying, Grimus must say, yea, Ghana, yea, Pesakabam. Hello, Pacho, maybe I can say free. I can be in the Casafre Boaka. It's you. But from the side, the my son and the maybe I was Nipana and in the virus. Okay. Then so problem is. Oh.
na wo se oba me boy no na Yakupon pastor ekrameta ese na ya takaka bi na egu no are so kwa nche oh about the home about so state no worry my wife you can say the payment margin to say that ministry kwa so say na yeah about the fakom ma papa munya din why was off amane about the encounter no also okay ejama no ba obi onu a amana ware o oba na ejama no obeba be say life keke etu kopre na be ya wade awia oboa mfa nkosi ba bia da mbabro mu saa me beba wade teachings me se ane de me pay more time misrabo for me number 0242 327172 omanya so masene na me time prepare amanfo pe awade teachings na enya wade mbekeka me be counsel nyama kire wo me di bible pa na be teach you na wa hu se quotation wa be say what video we de misraba mbo we de mi hia obade adom se mram nya de me de manu hunu be ga jira say daddy o ya obi wo ya wari bu cancer obetimi aka wari sama kire ba me de me atwe me ho na bible na nkasa ye den kasa obi adwen no obi anyama adwen na be ka kire wo hello bacho di be kasa free hello yes sir Mawazo bejoso utie me na ya me shewo nyame na utie ya asam na wasam hom na pa asam no na wo na wo fom kwan eti otwe asikwam hello I said it's imagine etio ya kwa sorry let me see so for that she said it na ta ka no o ka tin bi ni bi o tara mi tiatie o se no mani ni mum esa ze na sole bane na sole mani bi o se so bi ya de yin be ka se we se asole ba o ka che we se so bi ya de yin e o se mani onya papa onya papa on free ya we obanya ha won kasa sa mama ni nyine no so for the kasa person cheso odi nkwasi asem mama ni nyine enya wasori mu asem na waka ho what in sorry ya enne abu asofo akotutu nro e dia be den abetete so no Yakupon diri mu so mama ni nyine na nya wodi na wate no a obi ye boni wo mu na abema na aboma nyine wa na ka kira ho kajese mu sa quotation nya sa na opa kire wodi Yakupon dia wate ni Satan dia wabete eno waka wasam na nya wasori a wo yema check number 20 na control no ana wo kika je say yema ni nyini because look at the book of the book of Isaiah chapter 3 verse 16 the Bible Isaiah chapter 3 so for ka je so antie me record na kwa no verse 16 what is ka je se mama nyini no bin quote quotation ka je se mo fa mana so mo de bana so dem dia Yakupon betua ne kapapa yes mama ni nyini ye me ma ya wadi afra me so for bi so afra no ho so for bi so afra obi and obi akotu aduro no de Bible atoso and was yema ni nyini ono de akotu aduro de Bible atoso itiri nyina ni ase ye Kristosum yesum nyame na nya wodie na wo fu se Yakupon afra na wo ma nipa 20 say for mo so ka jese yema ni nyini efo kitu a wadini arezo wodi nsori ya bunu the Bible what is Zechariah 4 was ya so bi dia so for yesu wian for wo so enensu twem no Bible kasa awurade samam chense Isaac say awurade asema ne chense odi papa be me di wasi is me di wasi asori ni so wianfo tie manum asam bom kokoma me na bom man ni kokoma me se me si omone fo so won keche church member no odi boni ni say ewo do bewuo so odi boni obegu wa mo ni kokko wan kasa nchira no antwe omone fo wan sure di boye fo na mfi ni kwa boni so menya nkwa on do bewu na mwem de member ni obewo ni boni mu na so ni moja na ni moja ni de won sam na mebusa o si ni moja obi sa ye den efri wusam edi wo de mani mom nyini na moja obeche ba bia be sa free yasam mani mom nyini wa so dem o mani mom nyini e wa so dem o si ni moja be bi sa fu nchan yes but obi a wakoti asori no dia watu aduro ni Bible atoso no ono mi nyini moja wo fo because ono no wakotu na duro but wa so ni dem o dia mi ma so dem di dia bro check dem se ta dem on ya me di moja no fo yes hallelujah amen share also for we tell you how yes I did dia mo yale mo because mo he manim mama ni mom nyini mo Bible ko tu keke muntiase ko tu keke na mo church mu hunu akwa
Woman in Mommy and Sorry, Atiti, Yadi Yanko, Yatoto, Atutu, Nakon, for women, Yakasa, and also a giant, or Joe, you'll be a money din on Fanyanko. Now, you would know what else would you have in one. Now, come on, woman, you know, not just one to them on one, didn't was your 17, young now no behind a day. Antinu, oh, Yenayabo, Pepper, Yenayabo, Pepper, Abetio Guinness, Yenayabo, Pepper, Tidemo to Wenka. Jimmy no mun yaji mo dem won. Masa hello Patroni be akasa free. Baba. Yes sir. Good evening. Me Joshua. Papa ya mi tiao. O ti ansu ma me. Ka won tu kom. Amen. Dem pa ko no se ya o be show so man da. Na papa nsema o kinya me aha na. Nsem no ama mi ti kura e because we can't maybe a team. I'm a draw, yes, a night. Now, my name is Sada. Papa. Say. Papa, I will shout. Now, if I want to say, Bacoso, I'm a dominant quadrison. What is the honor? Yeah. I say, could you go? But, body homeable. Pretty be would you be a worries who could do about who don't come by an ape, or by a craft for life, or by house. What an Irakoda. Once or Barangas or Bawak when you do obey, or Ban or Bawak when you obey, maybe or Bawak when you obey, yes, Mano. What me say, what just what boy you mean, or Baruba? Oba. Ate. Oh, man, just when you are yet 1 year ago. She, I call me, you know whom I want to rough. Repent. Oh. That's somebody to be whom about. My young woman said to be our wompe. Manu, yes, I would team now to Tuncrani. You can't come to Tuncrani. Hello, but you're the Bagasa free. Metunkai. Hello? Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Hey, you so? But human rights, you know. Human rights, you know. I said, we move as well, we so much Christian, because the young one, Bob Levy, and now walk up and say, I'm dinner. If I was a human rights now, you know, we move as we do, and human rights now, I am the dinner. Yapa come oh we are here ama Jenipa Pidiano by the word of God the new human right be amu okay say na nipa tia ohun the right to free asem no no na nkasa so agya the right nim no ma nyankopɔ control ni padi did word na ayira ha Rabeji beboa mo akwaproche meboa mo na si yie no na adoso ye die preaching no because omanya we say ten we say wiase awie ama wiase ye ti obra na be wiase ti say no kan meboa wo dem betre wo pa me kaso che no pa me tama adwuma no pa no nsia oni adofo ma ne papa me sewa no pa bo dia oyi bia me dia ba e ka wa bra bo se how bia da wo so be froso odwamanfo ne beko okromfo beko amro beko odini beko omu nyina e kopa nya nyame se no mo ko omo kwa kopa de beboa mo de aba no a beboa di yie no mo kopa na nya nyame se no mo ko dia so da bebre won mo a prayer can bebre won mo a amanfo egu nyina nya adwensa kirafo onye ko so de bani ba ko sakara dwen a eni je ba osoro but your prayer can be won mo a nipa egu nyina ije ba ko kra ma asoro onye ko hunu se obi enu asakara na dwen ho omu nyina ko so mo ko ji nhire nsu akopeto mo niam aso yes amu yie omu ja ede akoso ta adwensa cheni ho enti so mo beka jo se mumani nyina nya so da mu asam dabi wodi nsori a aso bo bi atete ho asam eno waka na nya aso da mu ama nipa edu be mani pedu na bomo anyi okwa ben so boni for the woman no kasache no no boni kokko no woni left and right hello ba jodi be akasa free ya fa ba mienu miensa pani akwa manani ya fa 5 nyankwa manani hello yes sir na joso bangwa jisem so good evening good evening apostle
About the Shira Unima oh, yeah. What's your house, mommy? Shira Pa. Now, I'm about as a more Canadian. You to know, oh, and you to know. Say, oh, found boy, find girl, need Jimmy, you know. You do tell me if you want to buy house, no? Eh? I found boy, not for you, Bonnie, eh? What to me, it is, and you. We are there. We preach in nine to put Sanyamana every mocha crank. Somebody said, my own quotation. It's a quotation into mention. And then we make a proof requirement. It 1 Corinthians chapter 1 verse 6:18. It says, "Ubwe Jama and quotation." No. And then no me kwa no say children. Yeah. See, why are they? Nyankupo akwa we a oka say yenkuma kwai. Enye izo. You should go back and cross would do any show cry, the way the bonny, and no cry, yes, a moon. Yes, Aqua the young Kumuno, Aqua Kumuno, a general Bebreso, Obi Kumuna Qua on it bad dressing. To be swap Aqua was so be who be at the combat dono. He says, Satano, what to say? The mad dressing rough. Okay, Timothy chapter 2, verse 9, Bible. First Timothy chapter 2, verse 9. What's the say? Tana man sent Tadia. It will say, yes, I thought when I say, what's it man sent Tadia day? And fed me one day. What's he teaching a man in Tadia so much? Madam Trouble, be a printing press. I when you're I will check me. I thought for noon. Yes. Hey, so your body in some. Ira. It's where Ira, about the shut at the phone. Yes. Obi to be shut at the phone, and go to praises and worship was all there. Look at him. So when I got your money moment into one chef and metras for them when you do pay. To Chris when you cross with you are sneaking who believer, who won't believe, and we are saying, look at that. About the Islam, on your Akuma Sadia. Amen. Hello, Patroni, maybe I can say free. Hello, Yahweh Shalom. But I'm a Catholic, so It's your Daruma. But in Zonano Blanche. It's Yaman and Zurano. Apostle Bacho, Meso, I can't hear small by a phenomenon. By Mesomino Babiako, the man, and now Baco. Now, Manamo to Coquan and what you fast. About Mr. Mamma, Hammy. And say, who say, what you say, Petty was as a dog. Sure. Oh. Uko baby na pete mo asase bi da ona kwala bobo wo so a eno jese ni wura yesi da atwa wo nyina hia manso wo so woni ma be ka kire Una onim dansi. Akosi asisu. nti oba de nshira bebre Amen. oba de nshira bebre na onhwe oso to anamo fast kwakwaye no wade bra dwaman babam kwaye no wade. Hello, Patroni, maybe I can say free. Apostle Kunye. As a panini. Amen. Also, what they are in Shirao. Which house, mammy? I will remain for this of their brain. Amen. The big father Abraham can say, I came out down for this. Church, Modafunia. The bonfire said, what else in Shirao. Amen. The man, Nabatania can show also. Amen. Now, many of you are how you will be an 15 or like the man of the corners are make town say, I just say a body with 8 young and an upward denominator to see any sort of crown. Oh, there be only time on WhatsApp because maybe you know the baby. It's your work, I can obey Shiawai. Because the Bible, and I'm just saying, more of us are getting into the trips of Bessia and Coponia and Sapo. No, Shiano, and the Jamaiano, get bear no Hafano. Get bay. I want draws 2, I'm draws 3, and we chase you up. I get your man now. The way you go more to me, Jenny, for growing for an idea. Even I young power one times or Betty, and you're a messy. I don't know, Casa. That be Ubam no cook. Wait, we didn't say one day, was any just what a shock. One more baby, and now about the way home about. Catch on the book of Ecclesiastes 17, verse 7:17, young Ecclesiastes 7:17. About the one branch and mobile 7. I have branch here, TMA. Verse 17.
Was it Emma about the for someone? Emma body for someone knows what Abrabum. No one kwasia. Why you kwasia la show? I didn't know Babu Brem. But yeah, my won't fear Kakaya Copadia, my ube boom. Achemum, no, where jam fian half at all. Wako. Sakrawa Jinkeke. Neja idea which no. Yamma Jaman for my voice for any. Unya Munsus as 1 year. Sabu, a young boy. Ha, you won't be idea, Jeremia. Say, idea, we bedroom pempens will be no. Bedroom pempens will be no. Sabene Fenaka, yeah, what you want. I call it with that chain. Open you day. I call it with day. That's yeah. And open you day. Open you day. Open it here. Oh, another ride. Then a row. Jeremiah 48. Can you go? Verse 11. Tiababo. Mob at now, Jojo. What sound do you want about the man 1, 2, 3, if more flexible bone your mind? What down was and our down was a guess indeed. Ye few for that dear Munguadi, Unconia Jamamun, Unconia Jamamus and Swanswa, Unco to Cromuda, Jamamus and Swan for Unco to Crobimuda. And until I would the account, I would that count with a war chance and your support. Now down the coat to Crobim. Never show free silver, you will silver beam. And I always say no cono, and yet jay, nay jay. And the amount of war. Hello, but you didn't make us free. That in Basha Family Dorothy. Shalom, shalom. You shall have a free. Make us a free cordial, Kumasa cordial. Okay, meet you. Never show. I know what some no. I told my Kumasa. Amen. Nami Kuno Kobi or Kono Bremai. Okay, but Yamia Yanka said the near SDF for by some person didn't know. Amen. By maybe send me Busa some kaka. Meet you. Never show. Now, Menenete, and a womb column. And Jafina, why am I one day? Or am I 1 day? I said, Juma, some there is some no Casio, Juma, some same old tissue. And the same Busa say, no, son, a bonnet soon to Sansuan. And ye none, a do one more over to Pegacacra. And so later, what yes, and I am nobody to the beer. Yamisuma to the ancient names I was here. I have a puff fruit besane, and do a fruit besane. What is a phenomenon to an among when you come out of Casa? Why? Nobody in Casa, no Ramoso. When you come out of Casa, about church of Niemeniso. Eh, what you send Pano to an Amayo, no one the other. And don't just say problem or what to first step no, Yama Betcher and Namoa with 2 at once. Okay, you may be one more, I be an moon free. I want the end my area, so Biana, you may be walk Kakra. Some of my boys who cry, your mowers, Yabotre, about the encounter. Hello, but you didn't make us free. When you made last one, ever last one, then go on. Hello. Hello. Hello, Apostle. Yes, sir. Be am baby in Pamcho. Yes, then I'm decided here for Mamma, Yen Ghana for. I just am not 2 hours. 2 Timmy, you want to catch I was a Mechen and Cow Ghana, and I mean who come ever so I make Ghana, as a funny be all. Cover corner, and on my baby, your way, why am I? Yet to a flu, I want to quite better fry. Yes, I agree. To Gideon one among. Hello, Bajo, dear Begazefri. Hello, Apostle. Yes, sir. Good evening. Good evening. Apomo ti saying. Oba dia yawa adumo. Say Elohim yawa adom ti ohoye. Amen. Chia Pastor Che and Pastor Mensa. Pastor Che, I'm mixing a number kakra. Okay. I'm mixing a number and team into me friend. Because free and Zemai Eninasi. Okay. Apostle, and net preaching audio by dear, and net topic dear, and now grow. Na me ye juma me ye ya me be shia mo Malam Okukruku. I'm preacher man ku see do ya. Me drive car. E de adru and a trek. Na nya be dru wa boys yi. Ishia musa na nwumre se ye pon adwuma an ye e ma asem ya e for ba wa kai mu. E dru ye ton na ye division 3.
Tikasa division 3 no e ko do yitime ton aduro over 120 million. Anka e ko ye division 3 na anka ye de be yitime ko do fie kra na 4000 aduro wura de wanya ne sika company ne wura de yitime ya ne de pa ye be calculation na chese ye aboka toto mo dia ko road house wura na ankasa no ama ye obia 100 Ghana ne de ahye ho bosomio somi na makoje 100 Ghana me wayere e wo ma also asemu ye wa kanya mama hu say no kre papa adwuma mom e wo nsunsuanso ankasa adwuma wo ya wo ne oba beda e wo ka kuse hey ayasemo tie e bia wo be ya asori podie school bia me yire etichi wo me ne adwuma school ra na kasa Emma why accept ono ye ba ne nya ono ko pede no kasa ni school no enam say teachers for no enyo ba ku ni nti ama school ni ntumi nya nti se nya esompo ne ba ho ne be somo wa ebi onyankopon ehun bodu ya ba betena ho ye po anu afre me na me dia ma ebajeka team no ai na board na we no ma besi akọ no ma kọ na baby awo bi apesa safri bi abawo bia no yeah crowd Apostle hello Yami Shrao amen Yami Shrao one pastor che ne pastor Mensa amen se oba de ya we afre wa wiye mremu ya o chire yen Apostle o starte adwamammo preach ya Apostle ma super papa masre bone fache adwamama bobisa medinde kwakwate ma bodwaman sa Apostle hey Apostle wona ase na mesumo sro ya ka me mpai bom ati Apostle guy bia minimu no obodwaman sa kofa insuoba insuoba ne ye no oba no so na me ba wa pa tu woni na ma no woje fans se na wo beku no afere later na madam funu free ni fie akoda aso dem wo free aso dem kura aka koto aduana bedi kura na osuro efise osuro so obehia no Apostle nyame hirawo minisam wa akomaso ade woni pastor chi ni pastor Mensa oba de yawe onye makomaso ade mamo amen mechia bingi komna shalom obeti na obi wonyiri wadi sawo obi ntese obi masa mesi ya bam ni akire mu a enye obi ani ni da o wo ibi fo se Nyankopon bre adwama ma jese Nyankopon si da bi onye obi a na wo de me kotu bi eye 1 Corinthians 2:11 First Corinthians chapter 2 verse 11 verse 11 wo de ti ba was in the pem hwan ene onim de woni nyonko di pem ajo de pana aka se ni pa na bo ma ne se mi yesi mesi ansa be hu no obia o ti Nyankopon ni no de to ho no nti asie wom yere sa bebra o de ne de wa hia do sunsuo we komo be hia wo sunsuo wan do be hia do sunsa no asa no bia bro se me yam fa me just like that to no de ni how e be kwatia wo life ti na mu wo bi adwuma ba fam jin chese e be kwati me mu sa na me cheche bu kra kire wo me si football bi de konya nwie ni career adwama je afinisam yes obi businessman pa sikasam adwama hiro there was can be one my me my bobby na who akodi aduro dia wo kwa aduro no betimi ayepo but who zo la show bebre yes e kwabo frost na kutia wo a wo ma no bi on so aduro na ahye se wonya saa ejobi obi sika aduro no to ni ma na yesa na no atom mo hyebre ejobi so ba ne nam honom onya kunu Misha de tu Misha da asuma ne se kwatake asimesi I mean say tiny say teamwork no 11 no 11 prayers wa e di achi se wo ba na matri we mu take no na mu ni nam ti sa pepe na titi ye hu se wo ye obi out sa ne fe ye pie bi ahia te fie fo so hu se sa na ate dia o wajim Eshia kama ba kama mun ne honam tutu kama kasa botro
Oba on nam we can win in the news run. What will be your Ghana? Cement to fan gay pa. Miss will be up with Jamaya, my ace in chain. But or phone. You will be no or phone. Yet check what project up by yet lab. How do you now? Yes, one yale. On what you say, hey, Yalio. Me yale. On what so. Don't just so yale. On what so yale. Hey, we are saying, hello, Pachodi, maybe I can say free. You know, Papa. In the church, hey, Joseph. In the Cobana body. Now I'm at him, papa, and then you may have me at it. There was a man tired by a and then Maba one swab and almost so ye. Papa, sans of walking now. We are brandy and I was less one here. You got two. Now, Pesadia, Animal, oh, yeah. A condemn or split. A mono, who you opposite when I brought so that. Papa, and then you may make us a body Yahweh. We shall. We shall not pound for you now. No more studio, Hunina, near Boafo, Mobona. We shall not in the cans and panel. And that you been you could share him, Ayaraba. Oh, body Yahweh. We shall be there. Send name you bring. I'm at it, the same panel. Amen. Yahweh also is here, mobile. And will be Sorana Chalo, Maggie, where my dog no. It's one dog in one abbey. Yes, I mean. What dog, Maggie, one abbey. Georgina neighbor. Wouldn't get him. Oh, my dog, Georgina, one yum abbey. Sophia. Oh, my dog, Sophia, one yum abbey. Lizzie. Oh, my dog, Lizzie, one yum abbey. Amata. Oh, my dog, Amata, one abbey. Now, didn't say, no rebunum. No rebunum. 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 Be say, what for baby? Feel we always ye. Oh, no more. No judge when you oh, a drum crown. As in it, spirit to be chum. What is I knew when near? When near? I'm free. About did I? My program no since day one. We started share 7 years TV. Na me share Apostle Free YouTube na ona mente da me go hu say ebe pm wo multi TV so na me ni agi panti day in day out nyina ho na me TV no eda me tie chire a emu da ho proje ti say betimi baby asore ne bi wa hade ya nka yeso ya ne betimi agi pasa ne say chire a o chire no am from day one na me hwe no reform me ama se a me ni wo ka say ma un say ma say from akwa me bre so a ese ni so me say yakopon ebeboa me na nyama akoyi de nyame hye we one nso a support me no wan wa dwuma mo so mo ye mumbre ntongu da amase body a we chiram bebre onyama akoma so ade eva mamo amodi a ya we de onimu yes so masene kitwa bi enso me na mani 0242 327172 0242327172 02072113337 ene gumi di na se no kitwa bi enso box na me bo a kwa misika kwa sponsor se me nko pra obi enyi ska me di se no so yasene yentimi fan sempa ya wada me ntimi mra ramase and they say na se ka me come anim enso ma chat preach ni mu mien mo anwe one day me ma mo mfre o bi wie ye mapon fa asam no bachem e de half amamo and am the half so ama asempa no ramase hello bacho di be ka free أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الكيرة والناس Senosia Elohimia, what would I rattle at 5 years? Now, who the mother if you can put me down none? To what church of the Kankali line on the top of Ghana? William, when I king apostle to Adjuman, Mr. Jah Rastafari himself to Mabe Kalamawe. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. In Chief Elohimia, what mouth? Apostle, working camp for Pastor J. Pastor Mensa. What in Shlau, Pastor J. Pastor Mensa, on Yamukasi. What Grandpa would the apostle Quadima next? And the Bialamudi require Elohim Yahweh. Amen. Apostle. Then the Shla, if you Elohim Yahweh, the Mount. Amen. And therefore, watching the Biala is an one airport. Go on the Elohim way you were free. There you are, Macron Mano. If a baby will be on TV that station, oh, I wash you. How are you, Mammy, who then, probably when you are doing. Why am I out there? Would you? Every time, Lydia would say, but not even who would you. As you consider that one, who would deem what their content was all then. And Nadia Yamiao. The Shamu Mutiano, Muna Mosan Janin Fio, in the single living Yahweh 7 day Sabbath assembly. The only Sabbath is Saturday. And assembly and when I can get beer. Apostle straight up no. Ejamamwa o so Papa. Oh yeah, o Sunday. Nipa bie no okofo a ahyawo ni. Nanka wo ye de woni ne wo koye no ho adwuma no watwa nika. Okodu fia no wokun no. Oh. That's right. Nti ejamamwa no nsusuaso ni bi no wo flam ya obingi man apostle. Obi bia no tie wo ya ahyawo ni wan sakra na e. Elohim ya wo ntwa nika. When I tell you, you're from a Zen, tell me you're being man. Bingy man, I go family. Yes, sir, I was so mobile. All man's son, baby, and yabi. Obo on one, they say, then you're bass up so worry. But our own Timmy, when you're bimbo. Yes, we'll be friend, but depending just I promise and faith because we'll be a bishop, spirit to me. Baba. And then we are movie. Ama I say, or no on physical money back on. But the one you may be caught will be in chain. The Okawad will be a ye. Tejamana is I am more. And yet you have to go to the trips or train will be baba. Nipanos in Yako program, you're ready so you'll be because I did your way feeling chance of a son answer. Not just such a man or two and I may train or Genya 43. Above Jamanian 43. 43 years. Hello, Patrick. Mama, ye, nae, no, ye, my jazzy, no, about you a bew, about you a bee, about ye bew. Nanka me penya, Mizuma Panas, when there, a Jaman Bonti, one mamma to buy. My jazzy, nae. Yeah, no, yeah, I think check yourself. Bruni friend is a feelings. Yeah, feelings. I think, feelings. Ah, Papa, your body alone, you wish so. I know, Cassie. Cheapest, Mesa. And the living hours 7 days about this from by what we are suffering now. Yabua funded this war among quite some purple to the Rutubu. Afina Matiasi. Till living hour one day. Now, maintain Holy Spirit in the car. I am in Temo Bofu. In the topic you about 2 weeks. No, me was a ampa. Yahweh, and the modu, Mama, Bible no kasa. So body alone Yahweh. Ubofu,
Whom a mobile. From a sending blood to the beer my yetiano. On Fenchame. On Samedi. Minto Minsolingina. To my Barbara, what's in the ass of body alone, ya when you didn't mean. Then I said, Mufu doing name on one commit. Sanko Kumankam Kuyima, no saying. Now, Sumu Wama Maquenya. I'm the sweaty assay. Shrunk out body alone, Yahweh. Nino Doba Yasho Mazaya. Same pimple, those who crew me. No more what can I tell you for? But the bonnet yet is me. So me can who be. But now one way preacher. And now one way preacher. Now one way preacher. Awari awe also no onye wakoma so ade ma onyi fu afiri su fu apam yeramu so mpo boni fu bia ni wo boni fu bia na adwen sa kira ye tie si die ye ya wewe na ade ba ko very dangerous one say esunsu anso no obobobo nyo bia o owo 20 dan onu fu 20 dan oye hwan onye hu ni bako when you very careful Yankopon di ba say na tete awade mu no ye nim di wakofa ba ye no abeya cause woman to this side no be fie ho no e bia na e be dum be say wa brabo e be say mo daache e ye serious o ti no to di aware say ye me be to aso a na betimi yi o nsunsu aso wo mu no anu adini because obi ho no mu a da bi onam no onam train onam ko say Ishra kwaso sa unkofa ba pe udi berefi o pe ente pana ne di bia ba giegu e chinchim na brabo ni chinchim pe ade ba ko pana ni pa ne betimi atete ne ho tro se so pe wade anu afa wade sa ompani ya na ntampa no you tell one you tell mu dia na ko fa ta wale sam dia me nyenro ye but na me wo jaman mu sunsanso na me say ti what creator na sia obetimi akofo ha ka se dia brewo awan ya number 3 mu nkwa na nyina dem chese mu free so hwe wona mbegina wona no wano no bi won so ya wa madum na matimi anya level wa nkoti wa obia ma no ko boy ehun sunsu aso kakra bi no befa na di onu ko bo no anya tumi bia be kwatia ne de serious no kwa say wo ko bonus later no u di oya ware fo no e be kwatia wo ma this was say future future no a wo se fei nkwala no je eya wo se nkwala na e basa e bato no papa no odi e dia ba ne share ne nsa so ontu mirika no ware watiare to wi ye no de be share won nsa no ware ntu so ba den so bere eti men nyawaji se man e pew ados dodo kaso oni obi ma o koyo mo ade na ba be hu teachers a kire o to na hunu anamo abetu na ya we medi hin wom yeti Nyankopon de awade bae o Nyankopon nhyira mpra tweso o nhyira dwaman so awade no se o hyira so wagitum to come 1822 a Proverbs chapter 18 verse number 22 what's been saying what's the wanya yere no wanya depa wanya awurade ho ani so won say ani so ni be mu pe na bamba eden abam ani so ni ba pe na bamba eden abam say ani so ni madi abambo ni nim tin automatic wato how yes wanya mpna wanya how but the wanya mpna no wanya how the wanya dwama no wanya problem ya fa ba mi ezadi yanko na eta ya brana so all signal because ya Europe time say admire wa da bia menya we na mama mbi hello abhim yawe unsure amen unsure ni ono kan wa kinkan sim na dem mam na wasafo mani na unsure ono wo so wasini na elhi yawe unsure osu think of you sama kaponia mi ya kama ni obadi ho mabodi ore no sanka brani koni china ya tani na kamitimi ya tani no sentimi ye and I will preach fa with you apostle and the chi me to na mukra will be come here
na me mu ahyɛ me na me pa che ho bisa ya wo de be che ya na what be che ahono no ba na wonya nkyerɛkyerɛ patre na abɔ suwa man ko bi mu a ɔyɛ ɔdomfo no mɔbɔmfo agya so mɔbɔ owo na sɛ ade o ha abisa kyerɛ banko na wonya tu na mɔbɔfo nko ade a pani ni ochi ni naba body home mama me why you be dia o pichi twama boss mi apostle make journey apostle make journey ya wo de betchemi ana o de betchemi ya wo de betchemi o de betchew o de betchemi so de betchemi apostle siro ya wo fanche me why betchew yawo baako ɔno mo kan ɛna me mu kumase apos na me bisa sɛ no so yɛ adwamammɔ anaa fi so mmea ne ni ayɛ adwuma nyɛ bi ɛde abɛyɛ me ho adeɛ apos me bisa sɛ ne yɛnom nso sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛwɔ wɔtie anaa wotim woda so te bɔne no mu dia wo mpa bɔde wonti me ka kyerɛ play woda so te bɔne no mu dia na wanu ho afiri bɔne no mu dia ɔyɛ ɔdomfo no mɔbrɔmfo agya sɛ otiew ɔso ɔmpa bɔnefo bia ne wo ɔpɔ bɔnefo bia na adwene sakyera edi sɛ wofiri mu dia ɛne otiew na wonti mu dia yɛnkɔ 9:31 John chapter 9 I'm going to say we trim to be quotation verse number 31 whom I woman in Yanajuma enemy so onyankopon was here so onyankopon otio de bonyani one tie de boyani so be fari nyankopon no ya de opa na wo sesa wagina be head opedia so onipa no ene nyankopon ene ya wetie no tina first so be na hinie ne tene kane se odo ho bema no na be gina no atwo ho everybody mu ti dia o timu no da so timu dia ene onye ne tiefo da ha am nganja ma wani binim na ntiri bi obukoko nsori bi no mti body mu no a ye omanya breakthrough for say sikanya breakthrough I'm telling you to share ha woni mu am ka ifrim kra ati anwe ni ya ho kira be kom no ha we obi won no ska enso no problem da so no na de na ontimi nka na ni nguso ati we do woni munti hello Pacho di me bia ka free. Hello daddy. Yes, about the yawe enka ho. Onka woni onkora pastor Chei any pastor men saying na ho. Yakupon ka obi biala ho. Onhira oboafo. Amen. Akupon hira oboafo na momo kwatenti mo biala nkwa eni ewiye about the yawe onka oboafo ho. Daddy, asema wakan Missy Super Nia wakan esi efa ni de adwuma aseda ene de mawo nyame kokoba de yawe onhira o ma kwatente o ma nkwa eni awie pastor Chei pastor Mensa obo de yawe enhira mo o ma hoɔden ne nkwa o ma ni die ni nyansa bro adwene ntia so mutim de read the Bible daddy onkola we the Bible ne de enim se me bana besua o mo kese pastor Mensa ne pastor Chei de o mo biemo ka mu biemo no mu ridi tira ya mu bia no so ye smart no ache wo mo mu say yes obo ade nyankopon e na aka ho ade ho kura mo mo o mu ye ya oti ya so nhwe Bible mo so no wahu yawe nka ho daddy ma kwatente ma nkwa eni awieye o mo ahoden so abura gwen ntase so obo ade yawe hira mo eso ya da wasi no nkwache obo ade yawe nhire nyina no nya akoma so ade mai Baby, I was for we are singing NTV Mubodini, and we misled the creator living Yahweh. And the Dobanas enemy there, Yamfums with Tobaya or Jifo. So Penina's enemy there, make a sedek. I don't affordable answer in tea. Abaja for the border, Yamai. And there was somehow the smart media Abrahama, and Yamamun Sanso. Oma. Dudwana wura nyamu nsunsuanso amoso dudwana so agiwadi mesrew do mize ho mobo
if you must say go na deliver our spirit to so body fit to me up and yeremo na ma ye konkon anwodin ebetimi di atimi anante no kura kwa so na usani se temufu a asam na ba ye nchen no ama ya ye raba na de dan kwa abrɛ adwo ma mu sunsuan so odoso timi sira obade ya wese mo ma mobo wo onye nwuri onyi ntum se ye sunsuan so no akom ya we yi che no odayim amen do nani ma no so ofo se ye normal say normal obi hunu ni de ni sunsuan so ne ye enya no yade enya no how so okwa kakra bi ba onye bibidi ohun ti yawe ma o ma bi hunu mu sunsuan so ade abrɛ wom na o man so anu o ho nso so sabre pansa ka wom no mutimi ntotre ne abrabo ho anamo asam na timi aye ogie ama wom memsu anfa ma me se me fa me hunu na ma na wodi ma me se o ma ente wasam na so mani nya dai emro mo so all of what we Mr. Odom was at the mouth. When I say, Mizia, you know, Frasia Bompire or them, Gracia to go about there. So, Bompas or about them, Mr. of Family Force watch me. Let me name a Jamal Damaco conference, so Abremia. Be ye free, and that Yabrame, be named by Macron. Bema, when me, when me, maybe a coffee free, be named the Marco for all your free in Jay. A Juma semi, Missika semi. A promise and fairly. Agama wo do am me ni obi akwa koda amane asemi kame mi wo bi am me jese mi wo favor but say favor na yira esro ma wo sira me go me so na fa me fo so acha me obi aka Joseph bra no onye bi mo wa bom paye se ba fa cha wo dem aso na akwa ni ti bi ma won chechire a hwa so na man chechire ne tu ana man kwatrem libia wasafo so aye krado kro bi a wo biara no Babia will be asafo na du biara e wo nhyira ondaba na asem ji adumuti amen amen pastor say into us you apostle shall be one tell ya dum yase adofo libia wasafo ne oni yen ahwe abomobo ade shall be brebe ebe na ye brenti ma memfa eye ye newer branches yi emfa ntudwa ansan say a very important we screen so a libia we eye nyankuma ahinkro Yankuma say ahinkro man oboade adom ye wo Maranatha old school e ho na ye wo hye numbers yi so na frɛ wo eye nyankuma say ahinkro a hye number 0550 231 211 0550 231 211 and as 0555 304 991 0555 5 near 3 304 991 yewo eye Maranatha old school e ho na yewo to Nyankuma se ahinkro a libi ya wasafo atoa hwe na ansan ho anko obode shop bebrebe saranso eye takwaman takwa misram bebrebe ye what is ye what 31st school jinyame early childhood and daycare center hone ye wo eye takwa shenenso emaye Prestia living ya we Prestia ye wona kaba Prestia na kaba na ye wo aha Prestia na kaba nya na kaba so no baby nya na kaba so misro we shenenso eye brono no ena di na kaba aha nya na kaba sorry living ya we ye wo eye Prestia brono e friend na kaba. Yeah, full life preparatory school. Full life preparatory school. Brono friend na kaba wo Prestia. Ho na wo shana man so na frɛ. Meme de be hie mu ho na ya som kama 0244 241 943 0244 241 943 Prestia brono a ye frɛ no nakaba ho na living ya we wo adwuma ko afranse Ejuma kwa France manye oboade adom ya ate asem de limi ya wasafo epiem ewo adwuma ko afranse ye wo eye maya se wa ni maya fi ho maya house wa that popular woman and why so what you say obame da be die ho be ye butubutu enti hwe na wan tena fi wan man tem onya ba bi ntena wo limi ya wasafo eye adwuma kwa France maya fi ho no mo hwa na ye hie mo frɛ 0544 689 875. Or have you 0
0244. No, mistake na Okay. And it's a mahawana. Ain't no, Mr. Shanama is Bomodia say on for maybe we are say Drudo. Found see ho. Volunteer work no. Bomodia na yebi. Found we ambassador for mo training and Ponyankupon asafo. Ma enna musuma living ya wasafu ebi mbra brebe ya wono. Na hwe nhira obo ade behwe wu ni wabusuafo ni wasifo so. Bomodi mentrase. Embenifo so ba kufo ne kuma bo so na mamsan ye de awie. Intentrase toanamon. Ye nyane so be baabi na wa friends living ya wasafo e. Ye nya baabi wo ha se mumre o. Ye betu ye ka wu ne aba. Ne abomodi amasafo ni bia ne aba ho enam so obo ade behira o. Enti toanamon baabi owo asafo ni bi owo a ebi ni ho toanamon obo ade wo nhira bebrebe. Orofo ebrena yebre enti misra bebrebe. Jumedie misra course ni biba no krani to say Nyankopon ma ebre obo ade na apostle Kwanji Manso e twini pe free monim fa branches ni go so enti jumedie wa hwe ubo a o hwade na Nyankopon aguna kwanta Ankasim Ariabado Mase Ejisu Jachi Junction ni na ewo nyina bi fa number no Teshinungwa yes akrade ani yi dudu na free yeah Teshinungwa C5 ye wo ho tema community 3 ye wo ho onya ntem na enne hia yes 80 yeah tiro mwamu wa pejwa ni eri anya ye ba chebi yes ti say ye ba chebi yeah injoro for me so bebre press screen so takrade na fa ye contact no takrade ye wo ho kufodie wo ho ye kufodie wo eye kufodia insukwa ho na ye wo kufodia insukwa to na mo be obi ato na mo dofo to na mo mentrase obi wo betinya be be ben wo no asoro be be obetinya fa kakeka akọ to na mo enkrakai fo oba de adumo a enkrakai yeah kufodia enkrakai memen 0242327172 we upese usoj me do bo apostle Kwajima ma brebia e tumi di nkwaji sembre wo a e number ni share so 0242327172 0207211337 edini apostle Philemon Okwajima odofo so oboade Nyankopon yawe akwa imu e na de oboade da suma no no pushino agese oboade ni rebe fiu ni wasefo a ebi opeso do mo adwi efa bank account a Ecobank o screen so Ecobank friends Ghana Kwashima branch account number 1441000450903 edini Philemon Okwajima bomodi na sojumedi mu na your life will never be the same ebrena yebre to we be sre iwe pena ya boy commercials no na ya boy commercials no obodi nhira papa so maye edobadi ya wase Pastor Mensa Pastor Chi obadi ya nhira mu amen living our software nyina the whole world obadi ya nhira mu amen leaders nyina the whole world ya nhira mu amen asori mpanyin for meko mpanyin for youth ne Sabbath school for nyina nhiramu amen aboafo metiefo nyina obade ya nhiramu onye obi akoma so ade amen bedama se ne mo de mekane se kitu bia nswa yes ye wo don sam no de ma adoya wo ye no enyem na ade ye me odi ye obade ya we se beboa ma de mba we obi na no wosu we ye pon bebi won a nya kwa no o ma nya kwa ma so no yeah fe na maso kobu fe one on one no ana nsam sram Madiawe on famoso amen na nipa eyira no giobi so bejew giobi bejew so wana bibia ma mention na namu timina man 0242 327172 ofen mu anyamia na line na aja mesremo a men line no so lenye we so me kwa se phone na bebo mi bebre mesremo a timi bompa se ya wa ya tomo a ebe na edi aka ho de den so no you know you maintain no 0242327172 020721137 kitu ebie nso aso fato me
yɛkeka bɔ mu a yɛbɛtumi de aba wode w'ani to matiefo no ahwɛfoɔ ɛhwɛ me deɛ a ɔbɛka sɛ ne na meda apem so daabi nipa hwɛ me dɔɔso nso aboafoɔ ni so a saa na asɛmpa no korɛ no teɛ asaa no deɛ wobɛnya obia because ɔno ɔyɛ asaa nti ɔno bɛboa ɛbɛyɛ na mmom wɔn a ɛte nkwagye sɛm ase no mu so a mesrɛ ɔbɔ adeɛ yɛ wɔ sɛ ɔmfa so amen mo nso a masɔm asene no mesrɛ ɔbɔ adeɛ wɔ sɛ mommerɛ ngu da amen yɛwɔ nhyira mo amen ɔnye makoma so adeɛ amen bye 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 mede nkyia kɛsɛ fi manso ahɛba clinic de brɛ wo bosum yɛ a yɛahyɛ aseɛ yɛhwɛ